wananchi wanataka kudance. Kasto barakayo kedhania ndio turinge wimbo boe hato karibisha gavana wetu achilia DJ. Yes. Tafadhali kabla tufanye national anthem, wale vijana wote wa boda boda wako huko, security please, everyone should come this side. It's not right to have people behind there. Everyone should come this side. Wote wakuje pande tafadhali. Wakuje pande. Wakarande antu betu na baba esaidie tueni atukuriaria. Naomba tusimame wote tafadhali kwa wimbo wa taifa. Asante sana. Kabla tukae chini, naomba Bwana Peter, tusikae tafadhali. Naomba Bwana Peter akuja tuongeze kwa maombi. Mukindia.
Ndoria kana araya name tantera igwaro kemie no bata tera igwaro kemie no bata Ndoria kana araya na mero nanjere mavivyo gavana no bata na tanya tabo inaroro no bata kabote gweretwa no bata Ndoria kana araya na mero nanjere mavivyo gavana no bata gavana raugire na taita ndenje tonjo bone ndenje to sia taita gavana raugire na taita ndenje tonjo bone ndenje to sia taita gavana Motuma ne wa Maendeleo na neto mwendete toriuga tutamu wakasera ugire na taita ndenje tonjo bone ndenje to sia taita makasi ne weto na neto mwendete toriuga rongapamu na nikera ugire ndenje taita taita njo bone ndenje to sia taita ane mwana wetu na neto mwendete antemberere ntemborori ni Maendeleo jambo kaukia Ntemborori ni Maendeleo jambo kaukia Maendeleo ya Motuma ntemborori ojone gavana ntemborori gavana wa Meru ntemborori ni Maendeleo jambo kaukia kiasi vitare sieto ntemborori subikuru sieto ntemborori ni Maendeleo jambo kaukia Motuma gavana ega kuria Motuma gavana ega kuria nete boina roro ega kuria ne wa Maendeleo ega kuria na neto mwendete ega kuria musore wa bote ega kuria Kudira ega kuria jango wapi kelele itoga kuria wapi makofi yao tafadhali. Asante sana ndero ateta itakere yao inkubo yonde kuma chogoria mwanka kangaita wapi kelele. Asante sana iboya team 280 arwero team 280 na irimbo romo wake good girls akenga Deriongana we are mogongo gavana wetu eto mwake mauta karibu Taita gavana wetu karibu Taita gavana wetu kae tanya toriuga tutam gavana wetu tanya tasegoro toriuga wetu tanya tasya Maendeleo gavana retete Maendeleo CS retete Maendeleo Shandra retete Maendeleo Makasio retete
Municipality Bokwana Nathere Bokwana Legislature Bokwana Tojera Bokwana Municipality Bokwana Maendeleo ingavana retete tuiteriuga okankoinie ngavana okankoinie tekage kutrainagwa Kanyere okankoinie ngavana okankoinie tekage trainagwa Kanyere ene mwene kainagwa ene mwene no tutamu ngavana tekakagwa kainagwa ne ma kainagwa Kanyere ati twende chini ngavana twende chini ote kauge otera inagwa Kanyere Kanyere rukuthira ngavana sokanara tukwendete muno itoiruknyere. Asante sana Your Excellency. Asante sana Your Excellency. Thank you. Kigane tafadhali tuharakishe Kigane. Ari Kigane taitere ibabwe. Ngachiumia. Wapi kelele ya Ngachiumia? Kuyeni na moto huo mko nabwo. Si tulisema nyinyi jeshi yangu. Jeshi hoti. Motuma kweja hakinyankobo agamba karugama kethigane gombe yanze Rwanda motuma kweja hakinyankobo agamba karugama kethigane gombe yanze Rwanda ngabana kweja hakinyataita gamba karugama kethigane gombe tanje Rwanda Hele aga karibishwa gamba karugama hito akero karibwa gamba karugama haita jantore taita gamba karugama hito akero karibwa gamba karugama heye agani bonde wakinyango wakamba wakarungama wakadigane gombe tanja Rwanda hito waga karibiswa magamba wakarungama Akwenda huko. Ndendera roho. Tukwana rwane kungabana. Tukwana rwane kungabana. Tukwana rwane kumakasi. Tukwana rwane kumakasi. Hey! Hey! Tingisa. Motuma maendeleo, motuma. Motuma maendeleo.
motuma hene kyo touga nengabana motuma ene kyo touga ene kyo touga he motuma ntambe mero motuma he motuma ntambe mero motuma hene kyo touga nengabana motuma hene kyo touga motuma he makasio maendeleo makasio he makasio maendeleo makasio hene kyo touga hene kyo touga na maendeleo motuma. Wow, wow, wow. Baba kubuido corruption teu. Ntabu yitira wewe butangite inyabuingwa. Bwana asifiwe. Your Excellency, kwa heshima yako ningependa niite the last group. Na the last group sasa ndio hata wale motomoto kabisa. Kigane, wapi kelele ya Kigane? Yini mpendu enkone inale mairinganiro asaba naura. Ya he mwanda ekabu he kabanango moitona egetuma enambwande oshekera ugwa he kabanango kae akinya he motuma he nakwigwa we kabanango kae motuma enwa tonde he gochiara we kabanango kae moitona ndo taita tonde we gochiara we kabanango kae moitona regwa niye ohiambije we kabanango kae moitona ndio diangabana ene kware we kabanango kae moitona bare na emakazie mbakatia we kabanango kae moitona kuigagwa morande we mbaruna kabanango moitona getuma nambwende oyekera ugwa kabanango moitona rinda ekeme na kuigwa kabanango kawe moitona kinyanto irinja ene moira kabanango moitona regwa elijere oyembijewa kabanango hambogiango eriuga yemuga engabanango kerie endago keseria go kwenda kinyago makajiango kerie gatango getone moira haja torae matoga ikerie oinderia eriuga ntairango horembwe mandaita morigwa iguina getwa jana igwa kazeri miriane hakatubwa na tube ntorobo maguru asirenge chere ega tokanya kwetyo rongo winderia wo yesie hamanda itagwere Begwa tiarara barena
haja mama gerae magendo ena mabobo ya rero je wende ya wo ye hamanda ita gwera hega dianga jena ye Tegwani jambi je wae motumbo ringena mwambi ne dio to angira mojongo muntu mutuna ja mwange yama to ajure ta zairera ego kyae wo ye hamanda ita gwera ye irwake bwanyanjam terainam ikana mbiri yabakaim nenkuigwa more ambarune yejongejwa iteriam kwaene namo jigati gone mogongo ekerende wendaro heri anjaira namogongo hayende mwenda ita makebera gotiroriro ntona ndibona eguro ikianja jambo no jaila bianji agambari yare mwae hamute kaende mochugani ngembero gote kerimo kya niya gombe ni kariye kwanda komerwa ye ngerie ye ngwamba ngerie ye ngwamba ye kwa mundu mioro haya gari kerie ye ngwamba makebera Mbaro kodiraito watoraria hatukina karwimbo kara yawe teibwa karendi wapi kelele yao tafadhali. Wow. Na gavana na kombo kinya manto ya gavana to ikija gavana to ikija te kijana we kijana ikija good. Wapi kelele ya gavana wa Meru. So your excellency na heshima yaku twetete direct mwanka ke speeches na inkuromba na iteo kinene ito owe wakanya ote oyo kanya ka kwe kabisa. Gavana amechema niongee ile tete na inkuromba tutafadhali tujali bala bangi tete kuona tukomea kwa na bangi tetu inkateu. Thank you very much. Naomba kwa heshima karibishe chairman tafadhali. Tumpigie makofi. Makofi tena. Makofi tena mpaka afike. Makofi tena mpaka afike. Chairman. Nafurahi sana, hakuna kitu umeandika utachukua muda mrefu. Take your time. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana your honorable governor Meru County Isaac Mutuma Ithinkia, DG, the smartest lady in Meru, Honorable Makasi Bwana Rongtam, and enough and the whole protocol observed. Chairman ka weriru muno ateko manyatha ureigweta. So thank you. Na mbwire bwega bwinde, karibuni sana antubeto bara twitaga biashara nkubu. Karibuni bwinde kieni negeki gya shaba. Ageni beto bara tu nabona arwa bonde kuma Meru County, kuma national government Kinyabwe, karibuni sana. Your Excellency Governor, utanikubali leo niongee na lugha ya mama. Kana ntubeto ke Meru tekyo tokamenya bwega. Tutea Meru.
twikomeria ni Kemeru gietu ibwega rieto rakwa mbetagwa Samuel Mbae Itonga kuma Nturerukana Taita na ini mutongeria wa Taita community jakwa ijamakai muno tutearia muno nontu narua tugwiritwe turere tugwiritwe ngabana inya narua tukarara tugwiritwe ni untu bwaikeno biro tureterete ndene ya Taita so mbuge na jamakai kira gituretete aja narua twejete aja ni untu bwa kunenkanira report yetu ja Taita community iria tutwire kuthithia nyuma ya kuthurwa kamiti mugwanja kuma ni county government na community beja bakaranthiguru bauga itukwenda bututhurire antu mugwanja bara bagetania na mauku jonde jara jaandiki bara bagetania na plan yonde ere chori batwire kira kibati kwethira geku kana kira kitibati kwethira geku na bochoke bure antu bataita butwire ura bukwenda na tukathithia ura bukwenda. Bwana Yesu asifiwe. So narua tuwezete aja nontu bakuthoma mantu jau nikenda ngabana wetu narua atwira kethira mantu jau antu bataita bakwenda kethira akagwatanira ajo na agwatanira najo antu betu gakwithina kaire nchoke mbuge Your Excellency ngabana batwe tole community ya Taita itwitanairia ngugi na thirikari itwitanairia ngugi na wa area chief itwitanairia ngugi na Sira ACC itwitanairia ngugi na HOCS na DCC na atongeria bange ba thirikari na nonto kanya kombaga kwa kuraga kwaria Your Excellency kwera no thithetie nyabwega watujukiria mwana wetu wankwene aja ugwetwa mwenda wantu amo mwana oro twire guturitira ngugi aja bwana ngabana mukuru ugo kuona ugikethia ngabana aitete ngugi za njukienka ni oegira tunyamu tunini mwanke kathithia woke na bukeja kunyua ne antu so muntu ona tutethetie muno ngabana na ngabana keja kwethira no thunduanie na ndene gwaku ukona ka ministry gatena muntu kana gaga create jatura tuthithagua na ngera muntu ujo tafadhali. Your Excellency twenenya mutanonge witete ngugi aitangugi mwanka ya warietwa etwa gatangugi bwana gatangugi simama ngabana tuguchokeria nkatho nontu nuonenie weru ndene nkwene na mitungu gatangugi umete mitungu mwenda no nkwene ngabana atu tutegera bwega ntu betu atu tutegera bwega ngabana turigwa wendere na ngabana tuchoke tukwira uju ukeja kuona antu ange kwena kanya kwena inya muntu unge no tutethetie muno no wate mama inground master onwe ngabana ntikomenya ni oroka muthithia nonto mwankana ne ngabana itukuona muntu uwo te wale nde gwakwara ndene mheshimiwa Niki ngabana asanteni thank you ngabana mutano kinyekeza kwethira nyombe ku kambe ndrumu yojori kicheni yojora kwa ngombe kuojora mujokio mweke nyasto so ngabana nonto imbije nagwe ngabana we mato no tumaira mato za kura kwagirete manto za utokwera ngabana ito ja tukiena inyene na mono na ngabana nshoke nkwera nonto nani kankwendo karibisha uroga tuthomera report na arua antu betu bataita report yeze eandiki na gichonko gya kuma London ende gichonko ke mwandikio kyo twamwirire ketho tumba gutaura gichonko ke gwo twandikira tafadhali ukaandika report yeu atwera nawe kithomo kiria athomire kiu gichonko agagitaura aminjetie na Kemeru so bwana ngabana nkorombera antu muno
na imbije bakatha arimwa ende ngabana kinyani wona ro mbithare ukorerwa ini asanteni sana kabo kathora nyati amani erwa nataga ngare ira cia roka ngugine ngare moibu anto beto ngare mo kuandika ngare gatango yeza bengana ngare mo kuandika ngare monda yeza bengana ainya goti bote kwana ngwekera ale loki asanteni sana na ndebwe tutiaria muno na arua gitumi imbi no mwanka tuigwe imbi endene yangabana te sawa so mbetekeria ni kenda tutikathukie protocol ndienda gweta our ACC Bwana Sira no tuitete ngugi uko twaita ngugi utemenya Bwana Sira kethera ni ACC nonto ombo muona ekirite kawaida tu hou na ngugi ni ari so Bwana ACC kwa heshima tafadhali karibu uongee. Thank you one ACC wetu kana bara twetandi yo na tutethetie muno antu betu tikaba bwaririe muringerani mpe na nkuru na nkemi. Asanteni sana. Asante sana, nashukuru sana. Nashukuru zaidi. Asante sana Your Excellency Governor Meru County Honorable Mutuma Mteithingia, Deputy Governor, CCs present, Chief Officers na officers wote wa government ya Meru County ambao wamewakilishwa hapa, ngao officers ambao tuko na wao, na security pia ikiongozwa na OCS wa Ngovo, na wazee wote wa mitaa waliokuja. Hamjamboni? Bwana asifiwe. Yangu ni machache sana leo, sio siku yetu kama ngao, lakini ni siku ya mheshimiwa ambao tungetaka tumusikize kwa makini aliyotuletea. Kabla sijazungumza kidogo, ningetaka officers wale tunafanya kao pamoja na wazee wa kijiji, chief wako wapi tafadhali? Hebu chief wa Taita njoo. Huyo ndiye chief wa Taita. Mnamjua? Asante. Ako wapi assistant chief? Assistant chief wako pale. Assistant chief wa... Asante. Tuko na huyo ndio assistant chief anaitwa Karo, chief anaitwa Charles, ndio wanasimama area hii. Thank you very much. Tuko na assistant chief kutoka area ya Kadera. Ako wapi? Yes, ule ndio assistant chief kutoka Kadera. So msalimia kidogo. Thank you very much. Asante. Tuko na wazee wa mitaa, wale tunataka area managers wakiongozwa na senior chairman. Wako wapi wazee wale tunafanya kazi na wao? Wako pale na waona. Thank you very much. Sisi hatutaki tuchukue muda mrefu kwa sababu siku ya leo ni siku ya Your Excellency Governor aweze kutuzungumzia. Ile ambalo ningetaka kusema ni ya kwamba Bwana Governor, tuko nyuma yako pamoja na Deputy Governor, ngao team pamoja na security, tuko nyuma kuhakikisha ya kwamba umeweza kukuwa na wakati mzuri na uweze kueleza watu wasia wako waweze kukujua. Zaidi vile vile, siku njema inaonekananga asubuhi. Siku njema inaonekananga asubuhi. Tukijaribu kutupa ndarumbini na tukijaribu kusikiza hapa na pale, Governor hapa umepita zaidi ya 70%. Hiyo kidogo 30% imebaki ni ya ukarabati wa 2026-2027, alafu uingie pale uendelee kufanyia kazi watu wa Meru County. Asanteni. Mimi nilipokuwa hapa kuna mtu alikuwa na shout tukiwa pale, nikasikia hata sio 2 term, mwingine akaweka 12. Ni 12 12 alimaanisha 12, anamaanisha 10 na zingine ngapi? 2. Sijui hiyo 2 kwa katiba tuweka namna gani, lakini sasa ni 12. Basi nataka kushukuru Governor hapa, Governor hapa Taita, kwa sababu nimekuwa hapa for 1 year.
nikiwa na yule OCS wa Nguvu, tumejaribu kusikiza ground hapa, watu wanakuzungumza sana. Na huyu mheshimiwa anaitwa Nick, anafanya kazi kubwa sana. Huyu mtu Yova na kuongea ukweli bila kupaka mafuta, anafanya kazi sana. Anakusaidia katika kuhakikisha kwamba watu wamekujua katika area hii. Wananchi, si tumesaidiwa na Shadrack Mwiti? Si maendeleo inaonekana? Wangapi wameona vile Shadrack amefanya? Thank you very much. Mnasema namna gani hata yeye? Hata akiwa pale yuko, chukua hiyo video aone. Wananchi wamesema ngapi? Tafadhali, si mimi nimesema, msiniandike mahali kwa gazeti. Ni mimi tu nimeuliza wananchi wakasema, si kusema. Si tuko pamoja? Na kwa hivyo ningeomba, na tusiseme tu pale katika Kaguru tuko na ofisi ya kuchukua kura. Wananchi, twendeni tujiandikishe kupiga kura. Wakati tunafika 2027 tujionee na macho mkienda kupiga kura. Tuko pamoja. Chema, na asante sana kwa kunipatia nafasi, na area hii tuko kitu kimoja. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thank you ACC. Yes. Kwa hiyo maneno umetupea. Tunashukuru na tunasema wewe ni kiongozi. Asante. Na Mungu akubariki. Asante. Na akutende mema. Asante. Batwe antubeto bankwene. Tuleta ero antuba anoru. Bukare kamuntozo atenga? Bukare katenga? Sasa kutoka Jumatatu nataka mtembee kwa ofisi yake. Mukibeba matunda, mukibeba maziwa, mukibeba mburumbandi na mkate ili hawa anachukua breakfast smart. Sawa sawa? Asante sana Bwana Sera. Thank you. Thank you. Kambuge nande nonto gato kwenda kugwatogeni muntu ro gatuthomera report na au nio nkoro yetu ere mbwere report yeje itujuketie gitarira aja sana kumiandika mwanka bamwe beto twatuika ageni njani wogote kumenya nje kure kwendere uri yokethera inya kwi ng'ombe ragurirwa ukoria mwekuru ne nera umire ukauga nonto manto ja megote tinda kuthithia atia. So antu beto nguge uniritie gitarira aja na nonto te ankwa ikanya introduce bara baitete nguru kanya kau gakinya na bukabona na bone nchamba na na antu ba thomu na antu bakirete mwathani na antu bendete maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. So MC, take your microphone and welcome the Mutia report please. Asante kwa Jilushamu, welcome. Your Excellency, kwa heshima nataka sasa wote Nkubu yonde Taita yonde turingero kemi kenda tukaribisha mwana report ya manto ya the chairman wa planning committee bakuitangwene ne mno na inkoromba wewe na mwaburia ya muweke ambere na shilingi 5 amonenkera baadaye. Your Excellency the Governor, Meru County, anko endale kwamba kuintroduce committee alafu nchoka mbita na nitapanda kwanza. Nataka muone wanakamati wale waliandika hii. Your Excellency the Governor, Meru County, Reverend Isaac Amut, the Deputy CC Joy na wale wengine, kwanza nawakaribisha kwa upande huu wa Taita. Kwanza wanakamati wale tulikuwa nao the 9, let them come for introduction. The 9 ni sauti yake iko chini, si unasikia yangu? Wewe nitaongea wanakamati pale Ibeje. Natarajia tutaangalia upande huu. Yagoro aja atu introduce omomwe omwaga itiaka uga ogwa lieto ake. Your Excellency the Governor wa Meru County Peter Wanjimi Mugira ndi member wa ikundi keke bwega.
ndauga mbeta wa Njimi Mugira mbeta ni mumemba wa ikundi giki bwega. Mugeni ataita ageni betu ibwega ngabana ubisi eku yonthe karibuni taita kwa marieto beta wa Esther wa Kenywa mutaito kuma mwiriga jwa Kerumene karibuni sana na ibwega ni ntubo tuitika na gwitika ngabana. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Ngavana, Mheshimiwa Makasi, sisi bonde na taita yonde mugeni beta wa James Bwana Yesu asifiwe. Governor, Deputy Governor, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa marieto beta wa kirea wa muungania kuma mwirega jwa antima ya Muturi wa esku aja ndeko wa Taita community. Oni kauka kanto kamwe. Anto ba Taita itutam kanate tutam. Itutam kanate tutam. Ntoidinki tutam. Motuma tutam. Oni ambo zakieni. Nderere motuma awa governor. Na governor manto jaku itotegete. Utenga vanonge wa jaja kutiraida sibitare yato tuhetagaja. Ere kara yanto bankobo, ere kara yanto ba mojwa, paka machege bonde be jankobo bwana governor. Nuite tango gendongi kweja kutiongera sibitare yato na sibitare ya Mikombone. Karibu sana governor, nande ere governor ojo. Nonto murano jo ijo kwa tidenu 2027. Jo governor mutuma nto idinkia. Rinda kyo mere deputy owe na chief of staff bwana Julius Mbijewe. Beke jaba kadio na toka uga itu onta na jage poti kwa zere mola ni abodharime. Our governor and deputy governor, our CEC and all protocols of SAPS. Marietwa mbeta wa Washington Mwirigi, I'm county fiscal planner na bando ndi Mutaita. We are offering technical advice ke timu yetu watu wete. Asante. Your Excellency, our Governor, and our DG, and all CECs and all protocols observed. Betagwa Elizabeth Mburu, onani the fiscal plan atamwensangu na twaeja naga technical advice ge committee eno. Thank you. Asanteni sana uningo kariaka ire ende kere kya mageke nontonani teni munene nande ge kya mageke ono echi amaniokyo nande nani rieto rakwa ge kya makeu ndereta wa Joshua ibwega kinyama kasi neja aja atudatie mono na Nick ae patron yo eje. Bachokete ukwe na patron Nick ijokeda na ngio chokete ukwe patron. Our governor, deputy governor, all protocol observed.
Antobata mugeni. Governor oni ini patroni okiama kiu na patroni otaita mwathani abutharime. Na ri bwega autwanka na iboka inabata ni ontu bantu bau kwithora bakimenyeka nkambiria kuthoma rugono ruru kana report yeye iria twaerwe ni Taita community twambite kuremanwa ni ontu ba mantu jareo bathura antu bau kenda twita kuthingatia mantu jara baregere kenda tuburetera report kwa ugo gatege au eriuga Kobo Town and Environs Physical Development Plan 2015 to 2035 proposed Kobo Municipality Plan Validation Exercise Report. Kwa report tukweja na kenda kuma au tukwatanira the way forward. Nanka mithoma na mpwe bere mai chungu kiria kiandikite iginchungu kiria muntu onthe mbakuigwa ende ngataura guka imono Kobo Town and Environs Physical Development Plan 2015 to 2035 proposing Kobo Municipality Plan Validation Exercise Report to the clerk, Meru County Assembly. Preamble. The genesis of this validation exercise culminated with the Honorable Ayubu Bundi, Speaker of the County Assembly of Meru, Honorable Martin Kome, MCA Nkwene, Solomon Mwongo, Physical Planner, and Washington Mwirigi, Physical Planner, both from Meru County, having a meeting with the Taita community at Kobo Social, where issues were raised by Taita community as concerns Kobo Town and Environment Physical Development Plan 2015 to 2035. It was resolved that a validation committee be formed immediately with the following as members: Mr. Samuel Bae, Boniface Gitare, Bernard Kirea, Purity Kadure, Esther Malinga, Njime Mogera, James Nkonge, Solomon Mwongo, Physical Planner County, na Washington Mwirigi, Physical Planner County. The above committee was validate the send plan and give a report to the community and the county government. Mandate kana ngoge ya committee eu ya rebetania na report eu yejete kwejanwa tuone ore kali tueja ne report kere community na county government nikia tumitolea na arua tukiara area community na county. When the committee met, they proposed Mr. Boniface Gitare to be their chairman for that exercise. Kwa unde aliaja na ndaga chaigere ndi chairman yo committee eu no leo andikite ure baugire. During the committee meeting, they discussed about the plan and map drawn. Kana report here na map drawn. After that, they arranged the exercise to be conducted as follows. Toko areria jara jonde jaringi na jaandikwa. Ito abangire ngogeri to ojo. Site visit kurionga now kwa gwera kuringi map. Na to areria manto jara tuonere. Number 2, discussing emerging issues and observations. To areria manto jara tuonere. Na ore batu tuendaga kana ore tukugerekeria recommendations na muthia buru kwena summary manto jau na muthia buru crosser kana kuinga. Number 8, that is site visit. This was done as follows in 2 phases as follows. Ito adiorokere Kobo municipality proposed boundary na ito adiorokere Taita previously surrendered 120 acres. Kobo municipality boundary. The committee requested for transport means from the county and went around the proposed boundary. They were guided by 2 county officials present. Any questions or queries were discussed at the site. The committee visited the boundary ya nara tuereri tukita tukareria na tukainya kwa uwe twathithirwe na mpwe.
Toko dhidi ya tuwejere tualia discussions. After the above site visit, the committee held good lengthy deliberations on what they had observed as follows. Tuomere na jaja. That Nkobo municipality is extending to Bwambere A, Abogeta sub-county, Niagatia area. Municipality jura te nkwene ake jure jokuruka jogeta Abogeta, gantuga kaimono aragatia. Number 2, Imend Central sub-county part of Keria. Ijokuruka ange ani jogeta Central Imenti area Keria aja. Na ijo goroka ange anini yoka koroka mitongo na mbere bruto eri jolingi jwa nkwene keto mtokolete ewa. Number 2, some proposed roads which are planned do not exist on the ground and the affected residents are not aware. Itu edere ko barabara ya chidingi kana igerekere twe ende anto wa no batekomenya. Number 3, that there are 2 bypass roads to be constructed. Itu edere ko na bypass jeri gakwa. Jaiji dingatete ya. 1 ko emagwetwa Eastern bypass. Ejeruma kigene through Nugu egetera Nugu towards Kiambogo. Ko ne wenge ejere Western bypass kinyere ambiria kigene. Egeta na njire monani factory ekeja kumera kigane primary. Iwiruma ke main road era etamak itu edere irio. Number 4, that some roads will be widened according to the plan. Kwena barabara ikaramua kulingana na plan yere ringi. Number 5, that most of the people where the plan will cover are not aware of the municipality. Ate iria bameba bataije manto ya municipality. That the open drainage system in Nkobo town was wanting because of the problem those drainage cause. Itu edera kinyango boto adioroka to edera metarwere ku ya roje ne kwende bangi onge bomwe itu mito to kuoga ne peta ko bango onge. Roads are narrow barabara ga iko chekea idling free movement always causing jams in the streets, especially where vehicles are off-roading. Ogeta eje kamunara either rena jamu egita londe. Accidents keep happening, people and the vehicle falling on those trenches. To bago jame guru neu anyangari ni gojaku. Number 3, people going long distances where they want to cross to the other side. Anto bago eta koraja mono bagenda kugita ni rutero arungi. Number 7, that some county projects in Kobo are not properly planned to accommodate more businesses. Kwena project imo ile Nkobo na ite bangyo ko batere chiedo chiena biashara nyinge ito kwaja na mfano au Marigiti. Marigiti proposed multi-story building, but ito kauga that county government to take a bold step by building Marigiti in a modern plan. Ate county government ejo kietagalia le na bata mono bake Marigiti ena ngoroba inganona. The available land there is almost half an acre, which should be planned to have several stories. Mundaja yule ale atwadugana geno nusu eka chokabangwa jogeto yona ngoroba inganona antwa bange mono batonya ale. That should be accommodate the business people baba inge nkurukie bo bareo. Itochoka tukauga the space occupied by social area social kinyete bangi bwega nebwe kwa unge ega kwa endongi kwacho nyoma renge chi business iketo irio ni ontonkobo kana area rero ge kunyia. Number 8, that some area people have encroached the road reserve and shop verandas by constructions or keeping goods on the veranda, hindering free movement of people along the veranda
forcing them to walk on the road where frequent accidents are witnessed. Number 9, that the committee noted 120 acres initially donated by Taita community to Meru County Council, some plots were ungrabbed. Toko dioroka ira chianengarie eganare 20. Itwethere plot imwe kana eri imwe ichiarukirwe na njerere ambuga itageri. When table number 10 to 12 to industrial land use, the following were noted not to be existing on the ground. To yagete bweu ekwarereria manto ya industrial land use itwethere number 11 kwena existing garage itegwerwa neu itena lietwa. Number 16 kinyaretwa existing garage nete kumenyeka neu. Number 17 kwena slaughter house kinyete kumenyeka neu. Number 112 master scene limited kire report yere ende tweta on the ground kinyayeteo. Number 116 kwena slaughter house yenge gutalero au kinyayo italeo. Number 117 eje gwetwa proposed light industries park kinyayo italeo. Table 13 proposed educational land use zone. The following were found not to be existing but indicated they were existing. To yage manto yake domo hivi nkodoma aja yera wabirio etweta on the ground tutabierero. Number 21 eje gwetwa existing Prince Academy, Nkobo Academy. Number 28 218 Meru Institute of Professional Standards. Number 220 Mbrinji International Academy. Na number 221 MKU University Nkobo. Table 15. Area public land use, public purpose land use. The following were found not to be existing on the ground, and some other found existing were not confirmed whether they were on rented plots or not, of which proper verification have to be done to avoid future conflicts with the landlord. Iji na chedinga tete aja ira arereria mono makanisa na kwe no twetire tutamenya mwene munda no tukuga ikija kwandikwa wethi kanisa na nika kombolete no tukwe na conflict ya landlord na uwo kombolete na ndege akara kwandikwa bakamba kumenya au kwao kungwa. Number 45 AIC Church eweteo Redeemed Gospel Church True World Ministries Worship Center International. Number 412 421 eretwa existing church etena lietwa. Number 424 another existing church. Na 426 Redeemed Assemblies of God. 427 Bible Church. 429 New Light. 430 New Life Tabernacle. 432 kwena MCK ijere ere ongo official ereo na kwena nge ongeri Nkobo. 432 436 Revival Kerry Church Kerry chiale ijere imwere o engeteo. 437 eretwa existing church tena lietwa kwena yenge gwetwa Sisters Covenant. 442 444 kwena yenge gwetwa Nuga Best Branch of Hospital kinyeteo. 445 Jesus Worship Center. 446 That Day Restoration Chapel. 448 Wound Harvest. Eu tutamenya kedere mwene kana kedere ko kanisa imwe yire au ketu mtonotete au kwena inge na chechi andiki namba itegwetania. 431 dispensary retwa dispensary. 427 retwa Bible Church kwena. 427 Pentecost East Africa. Proposed commercial land use kwena eje gwetwa high-end hotel era gwereona tutio miona. Number 59 na kwena nara na kutwethere ura kwa bangi ikwagarukire kuringana na ura gwakirwe. Recommendations twaja kijau batu twagerekereria o
Aneo na ndi tukenda babu buigua na tugwatanira. Yaje na bata jara tuonere na jana ri tukwariria ja jara najo na ndi batu tukugerekeria. Recommendations. The committee recommends that the proposed Nkobo Town and Environment Physical Development Plan 2015 to 2035 hereafter proposed Nkobo Municipality Plan be drawn and be confirmed to cover areas not beyond Nkwene Division so as to remove Imenti Central Sub-County, Abogeta Sub-County and the Mitungo Division. Nare kumara omebang ontotwera weringi Nkwene area ira chiritwe to propose yo. Number 2, that those loans which are proposed, the concerned people should be informed. Kanaba notified. Antoba uberwe. Manto jau. Kwena barabara ile chingi. That there are also existing loans which are across and should be opened urgently. An example of that is the link between Nkobo Secondary and the Seminary. Kwenda kajira kaingiara. The people, students of Gobo Day and the pupils of Gobo Primary take about 40 minutes to reach their institutions, while if that road is opened, they could take 10 minutes only. Atoko propose kabarabara kaukarugurwe. The sand road, when opened, will reduce traffic jams being witnessed at Nkobo, especially from 6 p.m. to 8 p.m., which force the traffic police officers to come to control vehicles. Necessary arrangements should be made to open it. Number 2, that those roads earmarked to be widened, people to be informed. Barabara ili kwero ikaramwa, antoba uberwe. That more concerned effort to be put to sensitize the community beyond the Taita community on municipality awareness. Pale nabo bale ome Taita, nabo ba menyidwe ati municipality benefit ya municipality kenda tuinde twethurwa itugwetania. That the grabbed area of 120 acres be recovered by relevant authorities to revert to initial development. Mundajora choko doganye jo andi 20 jo arerwe na yujo ete jo chokwe jo itengugira ya batere ira ya bangi embere. Number 6. Number 5. No, number 5 tuli. That the non-existing items mentioned in table 10, 12, 13, 14 and 15 be removed from the plan. Intobira ndaweta na area bila bitende ne mubango yojo abangi ne ande kiende to down the ground yeteo biritweku edroeringi biteku nteko mealabu kuanda wao. Number 7, that the existing items mentioned in table 10, 12, 13, 14 and 15 to be confirmed through plot owners, otherwise the true owner should be indicated. Ayanto nabo bakombolete area kenda baitera ngogyo kedera plan yekalingwa mwene munda wengwa amberwe kenda bamenya ura gukandikwa utikeye kuleta ndoa nyumene ndera. Kwena general and the most important issues kwena jange najo jena bata mono jalea. Land use cones do not tally as between the map and the report. Bibi dingatete aja ila ndaweta nderea ila itegwetania na chibangwe chiedro ni gwetania. Number 9. Development ile ibangi kana nala ko bangi no ntora ko bangi ke mapwera igwa akorere nanto bakankoroki kwa uni bangwe kaire kenda chietane na oria anto bakite. No number 9 ekuga. Number 10, itokwenda the Taita community want a community library to be planned for as the former library was relocated to Mekombone to give space for construction of current land offices at Nkobo.
atokuga ojo lidia la kwejere gwakwa nuntu bwa bichichia miunda library ni ereo era ikwa mikombone na ndato kuwa bakibanga kairi babange ara library ge kwa nkubo ingejeo. Number 11. The proposed Nkobo municipality plan was prepared without any engagement with the affected private landowners on the creation of public facilities captured in the said plan. Era yaringi anto batoretwe ato kuwetwe jakaire ndeje plan yonte ere kedro ereo anto bakoragwa. It was recommended that the affected private landowners to be consulted so that if their free, prior, informed consent is sought and obtained before any public facilities are proposed to be erected on what is private land. Kenda bukenda kulingi ya munda wa muntu iborwe na anto bakagwatanira. Ito koromba ojo. The Taita community recommend for a 15-year moratorium freeze on payment of land rates for agricultural land once the proposed municipality is created and the valuation law passed, in order to caution vulnerable members of the community who will be required to pay land rates on agricultural non-commercial land. Ato guga ojo yajo akoroka Taita kana area uendene municipality bae kanya kamyake ya 15 bamenya bakwarireria ora kumba kwithura gukeja kwithura ukariwa ba myaka ya 15 batikuriwa nombi. Number 13. It was agreed by the community that Nkobo Polytechnic be upgraded to Nkobo Technical Training Institute. Bukuato wao ya tuweka institute ewegeta ki national government na rande ni ombuga ketho ina lieto ria tumba kwithura ana baba inge bagatetheka na community. General issues: compensation for land and roads. Atulareria compensation kulewa that although planning has been done and the maps for the same done, compensation issue has never been discussed. Manto yo yatarerua kwa watu kuga proper modalities for landowners compensation to be done before any other engagements are undone. Mbere onto bonge bo kabwe ko boja kwarerua anto ba karwa bo ora bakarewa into biao. No land should be taken before that is done and agreed upon with the legal land owners. Yani anto bo wene miunda bongwa bakonwa keda kwengo kwenda kulito bakero ora bakaewa kana gintu kira bakaewa nuntu bakunenganira au kwenda gwiturwa ngugi. That the people of land municipality want their title deeds status to remain freehold. Title tiabau na municipality jomba kwethwa yuganka title ekale ore ekali nontu eretwa freehold. According to the Constitution of 2010, which empowers Kenyan citizens, should never be undertaken through any forced land acquisition, and if something has been requested, it should go through a public participation. Public participation. Number 14, climate change mitigation. Taita community to form an association to undertake climate change mitigation measures. This association will form a working group that will cause a motion to the county assembly, which will require that 15% of all monies from the World Bank to go to the climate change mitigation. The custodian to be Taita Resident Association after its formation. All other monies for county government to be commensurate with the revenue received from Nkobo municipality and expected to not be less than 15%. Number 15. Nkobo Town Committee stroke bond representation. That the Taita community want at least 4 representatives in the following institutions for them to feel properly represented.
tulenda itebina ke biranka gweta Kobo Town Committee kaitayo webina. Number B, Ando Committee taitayo webina. Number 4, Letang Kobo Municipal Bond municipality jwatweka jukeja Nkobo itebina kana taitayo itebina. Number D, Taita community request for 60% of employment at Nkobo municipality. Para bakara kuandikwa toeja kwa 60%. Number E, Nkobo municipality chairman to come from Taita community at all times. Number 16, Taita community proposal on county government projects. Ato propose yo. Any proposed project should now be planned and built considering that the available space is becoming scarce. Keda kwe mubango joka abango kairi. Choko waka nombi nambi. Chobango yokimenyaga miunda geko nyia. Nuba juto propose. Kamiteu. Nande samare. Anko diria. We, the Verification Committee, take this opportunity on behalf of Taita community to thank Honorable Reverend Isaac Mutuma, Governor Meru County, Honorable Ayubu Bundi, Speaker, County Assembly, Honorable Chandra Kamweti, MP, Imenti South, Honorable Martin Kome Makasi, MC, for giving us a very important audience, recognition, and respect to have a good time to listen to Taita community. Pawango bachogeria nkado, niontote bange badi diora badi detie. Beja koria Taita imbibo endaga. And the over Taita to better the true indigenous residents and landowners to give their reservations, inputs, and the commitment on the planned Nkobo Town and Environs Physical Development Plan 2015 to 2035, year after proposed Nkobo municipality, which they have never been given by all previous regimes. We, the committee, did our mandate and exercise with all our abilities, without an iota of malice, prejudice, coercion. It was a privilege for us to do that exercise on behalf of the Taita community and the county government. Ato kuwa batu exercise uturadidagia kana report ye. Ibwega utomedidate na nande turadidate on behalf ya Taita community na county government. We hope it will serve the intended and intentions from both parties. Ito kueregera ega kinyidaniria weregero bwa Taita community na county government. Thanks and God bless you. This report was compiled and written by the above committee. Barandomere babejiria. Onderali chairman wayo ande mwandiki wayo. Naigumau Your Excellency, the Governor, that was the report, and now we want to present it, but we shall have to sign. So, I think, where is the committee? Wanakamati waje. Wana makasi, seta kope uingire au. Makasi kuna kope ingire au. Takashe mwadani egaturombe Romba mwadani Romba baba Romba mwadani egarimo Akuro neturu egaturombe Romba mwadani Romba baba Romba mwadani egarimo Nakaba chambero egaturombe Romba mwadani Romba baba Romba mwadani egarimo Natoba mangura egat
DJ. Sasa tunaenda kusign the plan officially na itaanzia na committee. Chairman kwanza tafadhali. Chairman. DJ, you can be play the sign. Isiende juu sana muziki. Ndakashia mwathani egaturombe romba mwathani romba baba romba mwathani edalimo akoro nekoro egaturombe romba mwathani romba baba romba mwathani edalimo nankatha chiambero egaturombe romba mwathani romba baba romba mwathani edalimo. Bro, wacha na daka mwaburire ndi manto yathirira yara kuthiria mbesa we. Thank you. You signed the first book. The next one. Turingeni rukemi antu betu. Asante sana. The next one please. Huyo next. Chairman ambaye aliomba kazi ya kuangalia magari. Chairman wa Taita community. Na esa inenda yere Moi. Wapi makofi yake tafadhali. Committee please tusimame hapo nyuma. Committee tusimame hapo nyuma. Ndio picha itoke vizuri. Na patron simama pale ukionekana, you are the tallest. The next one akai chini asign haraka haraka. When you done signing, simama hapo nyuma to confirm that you are there, you are the witnesses. Hakuna mwenye atasema nililazimishwa ama nilisurutishwa. Very nice. Hanto bataita oe. Nkobo oe. Very nice. Next. Huyu alikuwa akuwe father lakini akatoka seminary. Thank you very much. Akompaka na msalaba. Na rodario. Koito romberi. Komitini romberi mono. Thank you, sir. Next. The mother of them all, the matriarch. The matriarch, she got a very big sign. Ekuritambe Chachiongwa. The next book. There she is. Wapi makofi ya mama. Asante sana. Very nice. Give me the next one. Huyu anaenda kukaa chini hapa, mnajuanga huyo ndio mwenye kananda mwenyewe. Huyu ndio kuongea. Wapi kelele ya huyu madam tafadhali. Very nice. Simple and precise. DJ wewe ocheza, endelea ocheza. Bikira rimbo rwitwa kinanda. Tuina kinanda. Okay, next one please. Na tukimaliza kusign, you just stand behind there. You are the witnesses. Ule jamaa wa tutam ndiye ana sign sahi. Very good. Tunaomba uolewe Meru. Very nice. Nakenanda itoka mahanda teorori hombera ngwetera warata wakwa ewe jonkethia nakenanda nakenanda itoka mahanda tenya hombera nkogitera warata wakwa. The next one, the next physical planner. Ndake Taita. Nakenanda itoto kuina keriga mugeni warata wakwa ewe jonkethia nakenanda we nakenanda iga mugeni na mwiti na njira ewe jonkethie
Iri buntu ndo inda keta ita. Kuma una nde wanambaye chairman. Choa proposer na seconda na alea. Mimi chairman yone tuli. Thank you Bwana Secretary. Now turenda antubaire ni untubwa ku propose report yeje na ku seconder. Tafadhali watu wawili yam. Ibwega sana. Manjina anaitwa Joyce Karoki Kanyoro, ngabana, deputy ngabana, na ofisi ya ngabana. Ibwega sana oni kango propose motion eje yanarua. Thank you. Bwana ngabana, vice governor, amemba bonde bataita mugeni. Bita wa James Kokaria kana kalendene nango second mbetieu. Kuna dhanda. Oh, okay. Bwana ngabana oni kangwenda ku propose nyamuye wende itukweja kurwa taita tokorwa dire buriona atia ni nikenda tuga atona kanora tutona tinde tumatukira kukitaburia kenda nande mbere tumatukira kukitaburia, lakini ndenge kuromba bwana ngabana kwa heshima yako uni uturuhusu au uniruhusu mimi niongee pia. Nataka kuongea mimi. Nataka kuongea. Asante sana. Indi aute Governor anapokea the plan and there it is. Antubetu bataita wapi kelele? It is official. It is official. Wapi kelele tena? Asante sana. Very nice. Very nice. Asante sana.
Sasa nataka kumwalika ni gintu kikiega na ni gintu gigatethia njiaro irio na njiaro ikeja. Gintu kiria ngurombaga ngavana, kuri mugambo baugire grabbed land, kuri mugambo bagwetire bauga grabbed land, na ndikira ngwendaga kuboria twi ke 120 hectares here itwatengera administration na tominengera yeu ninguge ya thirikari iomba gwitirwa hau. Kira kindigarite ni gintu kimwe nuntu kira twatengere thirikari tikio kiri gia thirikari thai kiwanja kiu kiangirabirwe kionde nande nikio gigutumite mwira mbere kwegera ome twambe twegere nyumba mbere kwegera ome twambe twegere nyumba. Plan yongwa ni very good kutingiza yeu ya thirika ni ataita ni ngundi kabisa na tiomba kwa injected buruare yeu nonga bongo bare magokolokia nala kwa kanso nunduno mangaigwe yarererwe na ekurukwe ende tuije through God's blessings kwa karau. Secondly is a kabila baka ebekti kumanara baugira bwa mitungo bwambi na muno yeje yankwene bakaringizia kizaka bate konsetete mwene kizaka kiu indi bogeti bonge borandinge kolomba kwa ngeziria kambe kuziria nande ngeziria ni ojo nuntu kinyaba mo baba kusaina gaja kambaria uma baba kusaina gaja baba pare orwa mono kimegeziru ibo barauga ha gote abani ende okona ne baba kusaina gare ko na batotora nande ko kumenyeta ita ere nando mai ende thirikari ni tukaritie na tukakara bubwega kabisa. Bonge ngeziria ne bobo angoziria taita ito siere kana tote siere ito lomiredie kana tote lomiredie nandi kethira kuri ngugi ikwendeka mwana wa taita kuri bo bathomete bakurukithania kuri bo bari iguru buru na tika muntu arombairwa ngugi kana sirombera ngugi ka kwera kwa ngugi gatangazo ngabana gatangaza tukaikia application and priority ya mbere ere mwana wa taita ko ndende kuga ati na ndekeza kuri ngugi ikuonekana tonengero akandi bataisi ataita baandike nuntu bariaza baba inge ere kuoneka tuone ende twagendete muntu uga yoni wati wa serikali. Wapi makofi ya mzee? Tumuringire makofi yange. Akwaria boya Mkubu oye Taita oye Arumu akamuthige Nakange wapi kelele. Thank you, Daddy. God bless you. Let's continue the program, please.
John Mark ibwaga ni untu borwa liaru Halo ibwaga ni untu wautwanga John Mark ibwaga choka itene na nden John Mark Halo 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 ankwenda nande Nick the governor ankwenda nande tuthithia o iromba ya kugwatithania mantu jau twaromba ka jau twagerekeria kana ntu bo twathithia ankoromba ujo babwe to bambe atwetite kuromba ndaika 5 ni untu ba mantu ja twathithia ankwenda turomba ni untu ba mantu ja twathithia na tukaromba ujo oni nkagerekeria aja kuria tukuga uguo kwaria na tiga imarombene tuli atukuromba untu kwi mantu ja manene muno twathithia bwana ngavana na ndienda twarungama ni nkagerekeria uria tukethirwa tukiromba na iguo karomba uria au muthia buru ndauga echokio uguo kamba kuga ndaromba jau lietonera Yesu Kristo mwathani wetu oni we singular tuga baba yetu ala muthia tukiuga eu ingi tukauga twaromba untu Murungu aliuga atiri aria bairi ka bathatu baromba nya Murungu akaigua mantu jau buku watu atukuga na iturungame atukuromba rungama ale ori atukuromba nonto ba mantu jau twathithia kenda ya karegu ouo kwaria nkwenda akira atukuromba ouo tira rungama ntiko meagethera twi marombene atukuromba bwa mbere tukaromba ni untu ba Murungu ro tura moyo uria wareo uria karweja uria umbite nthiguru yonthe nontu bo tumatwithirwa narua ntuku ya narua turombeni echokio ndauga tukauga ndaromba jau jonde yitonera Yesu Kristo mwathani wetu ndienda ugo una ndo chuka ugaga augasia ugeni u ndaromba jau jonde yitonera Yesu Kristo mwathani wetu asia ugo u turombe nuntu bwa Taita community na government yetu ya county na nuntu bwa thirikari ria nene kenda twithwa twina thiri jere Meru ithirwe yuri ndene kenye na kenda tumba kwithwa twikara bwega turombe echokio ndaromba jau rietwenera Yesu Kristo mwathani wetu asia ugeni u iromba mwanya ni untu bwa ngavana wetu Reverend Isaac Mutuma ni untu na mwete ume bwa kurigaria jabora bwa Solomon achoka amwa itibiere kimwe giki ngavana na ari Reverend jauria kiroria kana prophet Samuel ai judge na prophet na aratedia Israeli kenda mantu yu jonde ai ombo tedia community ya Meru na beyond turombeni twaromba yu jonde yitonera Yesu Kristo mwathani wetu turombe nuntu bwa njaira tumite na nande twi Christmas kwi megita rwe mingi mono yejaga tuthirie mwaka jo bwega na turugure bwega na twithurwe twina thiri ndiguru yetu ya Meru na Kenya na kinyambere twaromba yu jonde litonera Yesu Kristo mwathani wetu baba wetu watuikie magerione no tweberi othukune asia twaromba yu jonde lietwenera Yesu Kristo mwathani wetu
tuwane nande bwaga ngabana nande nkauga ona migambo emikai mono ndaika mbuga 10 makasi ankuga ujo ibwega mono nonto bwa ntukwe ya narua tomba ukinyanira Antoana nonto bwa mukade Reverend Isaac Mutuma kwithwe na ume bwa kurigaria jare ya twere jare mete jombo kinyanira choge mbuga ujo ibwega nonto bwa antu bala bombete kwithwa balea kenda bagwatanira mantu ja ibwega nonto bwa kuonora na bukeja nto ja narua choge mbuga ujo your excellency rwalia rutwaria na njire kuthoma bwana Nick rwalia rutwaria na njire kuthoma atukuromba rweta ruinyirwe muno na ruthingatwe kenda mantu ja twaria ja bathu twi community twithwa tukiona matunda ya mantu ja twathithia kienine kinarua choge mbuga ujo honorable governor Isaac Mutuma nwejere nkobunji ke dispensary irete jo ingabana ongi na itokweregera ugo kariunga taita na njira chionde na project ira chiomba godho ikathithe kandene nture na itokweregera natwe myaka era ejete toma jo tweta batwe natwe tukethwa twenyumeku kenda tu support kaire kenda ochoka kaire kwita nambera ututethia kwena mandu jamatu twire kuromba na tukagweta nyakethera jatinde ne report ira 1 kwena nko primary na ali ithole akuri othaga utegere nko primary igwo ijurombo mitegera kwena nko bonji ke dispensary nwejire na nukubanga mantu etutere akuga kinyao nitegerwa ungi ikwari na ngari kwaria myanki aja nkobo roli tutijene atakwa ere na ndio tirio taka na unchukune chiaku tuletere mwa itwenda ginya ambulance yanko bonji ke dispensary onto bamantu jaje tha leo accident karekaga antu bakamba kuletwa bakiretwa ne otirio para bakaleo staff bola ranjira mwanya babanga ule antu bau bagaikwangi choke mbuga ojo mantu ja twathithia narua your excellency tuliregera nkobo etweka ro mondel kire chionde municipality iria chiathithwa ndene Kenya and beyond mbere ma twarireria ke biashara baju tulende tweka 24 hour economy twekero stima nare itiankite street lights twekero rami nare itikiri twethura turedio roko tuko na tukaretwe security nebui kweregera munene na kuigwa na twethura twe na theri nere mwere theri buru dene rutero na nkediria mbuga ojo your excellency na ankwenda makasi igwa na kathora no ankauga uwo kwarire makasi na mbetere nkwira bongo kwira ankwira makasi yo ne excellency nkwira ende makasi akaigwa bowe batwe twenko bonande taita atukoromba atire batwe twe wandi yetu makasi ya kulinga rwe batwe atwe wandi yetu aborega bwe itwe wandi yetu tutakora ega tukora his excellency tutuganirie tukijambuga 2027 twetho twina MCO ngiaja makasi ya kalendera atikio tuthenga otherwise ambwira ibwega mono gwoteja ndegwe wakara gwaku atuga ibwega mono ndonto bwa outwanka na mbwire atiri twetete Christmas wetho na Christmas yenjega na kinya mwaka tugarure bwega asante. That's the most organized team I've ever seen. Yani antu wao ibangete boya mno na huyu mzee amefanya kazi mzuri. Tumuringeni ukemi na kofi mzuri tafadhali. Asante sana wanachea. You've done a very good job and your team. So your excellency, this time I would like to welcome Kendo karibisha Aria na mbati kuleta
The first one as Nick Mburugu. Nick, imotana wenu. Tumuringire rukemi anto beto. Rukemi rungi. Thank you, thank you. Have a step up, yes. Asante sana imbokia theri ateu. Akiriso twitengo echa mwathani. Taitaka bugire mpara. Bajo tokara town. Ena bia kora bionde na matunda bionde. Koto teona mpara. Taita mpara. Gavana taita te mpara. Ikundi bionde una bio dhongi abikina. Ekoroba iba taita. Na koroba ibarogitone ababa kajo. Kowe te muntu umete koraja. Kerage tuero twathora na gavana. Na thina eja goko. Tobanga manto je toriko bange bakeja ruthingone kuthikira. Twekime iriba gwita motogo. Toka ugenya municipality jo tutekwenda. Njawe taita ng'ombe taita egechiara. Mbitira wichi kwenda kura njau. Engavana okweja. Orogere ng'ombe taita egechiara. Mbiti ketheire akue. Ichethe chemu itone. Kwe muntu narwo borona atonyerete taita. Kwe oraria manto jeto. Momero uga muntu nawe kanyinya makoroba na mwekoro. Iya benda koro ati otonyera ugwe. Nonto bechoka nero temenya. Gavana no choka nere tia taita. Totesi town yeye nkobo kumaranda achiarewe. Baba kwere atona njere gweta njeto eingi. Na nare muntu ena mbecha. Twakoro kaira nkobo primary. Ngejo gwitira mugongo jo ingarithi genke. Mpanete. Ikwaga njera. Baba kwere atameona. Oni renda ere cancer ndaromba geteke na nchwanjira. Oni tende romba geteke cancer. Ndakerombere nde kuona watu tesekete. Nani nga yantevya. Ndaroa. Ndatige kuma. Mwenene ndio thiria ngogea kwa ngayo uga impane ongeje. Kiragita eke njanja ke kathiria toka geta. Ngare keja. Ngare goto makasi etejere. Ate obwitera ngoge. Makasi yako eja. Ninda garaneria municipal jware man governor. Gavana yako makasi yako eja atareta. Kawera mwangasa atageririare mwa. Munya atageririare mwa. Keraitonja atageririare mwa. Motuma yako eja jota kinya. Morigerani nke miekoro. Ndakari kure. Motuma borothi thetiro rie bia morungu bitero agwabio. Okethero te mwetorerwa maguta. Inyakienie ke toreto kura tentina twata. Toturete tentiji twatamburanga na touranga itema itamainge mono. Lakini okweja ni ntije oreja pa ya mwathani twakireria jampara twakuthikira. Motuma tekeroria. Arida tekeroria. Rida kiome twende pute owe. Mwekoro utenkathe muka. Ete mwete kanyaga gwita ngoge. Rinda tembebe. Ete mbebe eto imbebe ya mwene. Oni ndiendo kwera atire gavana. Oni ndaro group ere nge thingata municipality. Ndio karabo toitangoge na le toiletete kawera nabo twaria muthenyo tuko bakarara gwetia biondo. Twaria bamwe baba kwenda kwethua machama nja town. Bange no baba kuiga irete bya mbondi.
eko John Maki akugamba na Arua. John Maki gwatuika mukorojo oyo torwete nwe. Mwatorwerete nkubo kuma gitara bioski egitara njera tuitete ngugenwe na ine bokwa. Na no mongentu na no mororu nkorokio wo mona na Arua. Na John Maki aragia mukorojo ure aja. No tentu kwa gamba na interest chiawe nyemwe kuma twatura. Na romba inyagetega kansela mbere ntho ya ndomba. Na njewe ni opposite ya Consolato Hospital. No ywaroka kanisa ne Catholic vemwe ntuko chiothe. Na kombe kadha 11 atakuromba kairi. Imorombi Murungu. Ende ga keriko ngenta. Oni mbuga indoriondo na rorie. Kaiga chini kara kanini. Kwa wona kanya ndienda kumurombera omweto bicyanywa China agwe. Nabo araneria nonto John Maki ndaigwa we auga wate urokenda nguge apply. Ende na auto ga apply to toranto bataita tesa sawa. Okigwa ngavana ate gwitetera. Ovori njitetera re mwana onto nantira ngogene. Ngambere koroma etoro kwa muromo. Etekereja. Ninyangala kwa wangoge mbeka kwena kwendeja entuko chionde. Watani ya mwanana wakabia kore. Aho memoa kwa ntegeta nkari yau. Ndala ya wiki nyanjala muko mbitano egana. Kwa nte kwa na kwa ria mono. Mheshimiwa Makasi kwa ndiye ndo kwa kanyori tangugi. Oni ndiye ndo kwera gitentero mbaka ile nkwagia. Na ntoba ibadikere bande batinda akeni gomponke moromo bende randongame. Ngwetare ambere ndagwara jaire bore ndonzirie buru. Kenya County gerata koromba kura. Kenya County geiga gwitara motumae. Tesa sawa. Na ndendo bwera otenga banonge o atwitera ngoge. O atwitera ngoge no. O atwitera ngoge no. Na ataba mwabate kwaria. Motuma ntoiri nkembi. Motuma imbi. Ndegerwe munya ake aria agegweta mwana. Munya wajo kiagete ke MP kwenu jaere wonenkerwa ngavana wonenkerwa CS ndokoria kamunyaga kamateite mwangarera gakua owe nyoka nwendete munya ogatinda akua nwokobwa abwa gotuga mwana okura kobwa kana mwekoro oku kana mweko kana mukoro oku okero wonenkerwa irio nenkera munya wonenkerwa chai nankera munya aho wagwa iro kona toga getekia nande munya nanganirwe rara nenkerwe getekia siesire kwe mwana arande kauko kwe muntu atojokeria to atoro mwire minister kenda tuona mbi tore ndo kwera atire rere okona jani ndatiga getekia MCA ndeto chwagete chabuchibo oni ndo kimotwe ona magwagete ke MCA nkera chibo batantato mbeta kwa monini ochibo mbada sublocation munya kethera namenye ogatano oteta kebieje korando yakaire nakala ya nyoni era eta wandorio ndoera tueke abagure mwandorio etere irambu munya tena principal agota koreya ni ndoya na bieje neja rombegete ke MCA bachina na Makasi na areko naja
na chindwa munya berigie mwana Kiraito nara Kiraito araugera are supporting to ithinkia na Kiraito we ate choka naja oju mwana owe na uga ate chindana nae na mwana na uga no akaretie rento ithinkia uga thirikareje Kiraito uga munya uga Kiraito no kwa thanto ithinkia no Kiraito mwathete kuthomera reverendi no muigetie ngugene na andiki no la mwetherie ngavana munya natige kwagira nto ithinkia Anthony na mwekanya na mheshimiwa wetu ngavana ugachokeria twejane nwe batia tonore miromo eva komba korumana jani omonengere awandiero kwejane ka orobe cheu keve akomba korumana jani na unitonga moruma oni bitete ngogera ngavana Kiraito imbitete ngogera ngavana Kawira imbitete ngogera ngavana Munya wonte na experience oni ndare kansela mbavete tamuinya yaithano kwa morungu oni ndekwenda kwathanthika iri nonto ngavana oni ndachora omanthe gorone ndaga anto babonde bambera bakandura makasi akawa bakadura ndaya kwethane arongo ndauga ndethinga tanto murume omwe nwenwo gotwa Jesu Kristo inda ende kuonoka endonokera kanichene nkoma munene ende na ende kewo mo ngavana ngatungatira mwathani ntere gakora sakramenti ndo kathoreki nonto nani ngatia ngetomera gwetu mukuru tweka gwa kangwa tanjara kangera nare konka bagweta kwirira mbete ombori nengerwe sakramente omeria pesa sawa otherwise oni ni patron yotaita ngogie wone ritiaja munene anto baba ndaberere bwendo satsindi okageta munene obugure achai ndabere nyanga bana bokanywa ndabere nyao akeja bokanywa totore gwitania mbecha twakaranthe ngoronden kana ramsi mongeria bagore achai kana nkabagurira na renge twaitania befte ntuko chionde ngavana kamete eje wonaja torathiorokaga twingwa nondo touga wona thonya chai ya muntu tokwendia miunda yetu na toga totekwenda kwendia miunda yetu na chai na toga muntu onde na itaembe chara kongana iro torongaira ngavana baba thithete gintu gitwa sacrifice na mweri turachamanagia ntuko 10 kana 15 otuko mwekoroyo goto esa ne korobange bakwina aja bararara bakana nja thaithano cio otuko report yetu andekete yetare andekete ageteja we are spent of 100,000 came and go print na gwita mauku no gwigwa anto iba sacrifice ya iba kwenda gwita ngoge yao no ntobwa thawe ikorabo kwenda kabo kagorwa na bwende bochiendie na togo report yetu akonenkera na arua oro kwende jakarariria areko acha na report yetu final yetete assembly yarerwe no mwete kwa wetu trustee wetu
Makasi ete aturungamire boko Makasi agatotegere report yeu boko mwa okianinja na thei boko mu support Mheshimiwa to kwa blessing na uninte kwagia kaire mwathani antege ambeki antoa egarea kabara be moyo kwa unte kwenda kwaria kandikia Mheshimiwa no tuyukirie Njanaro Gatangoge araturungamira ngirikacha na yatabwega na mwanka na arua igwo tutegera nkwene Mheshimiwa batie nkwene tutesi twathira uratujukirie Njanaro batie twanganirwa nontu itebi twere gweta na ange tugweta marie twajati ugweteka no kuigwa mwanka twaria rendione watega kankwene etiere twana toa lakini Njanaro wenu munene mete mivokando ne kinyete mete kawa ne kinyete mbeo ne kinyete fertilizer kako muntu kwa Njanaro ategwitangoge nagwitangoge twajo biche kumunene twakwera tutethie na tugero tujukirie muntu ungi onkwene wote jokeria mwenda PS ekwe boteringeni nkemi ojo ngavana muntu waranenera mono anto barokera ntorene nuntu ngarire gweta negukia anto agiri ngavana utureterete thina mono anto barokera tene mwenda agiri ngari rugma rokere bagokera no kwigwa eno ratumira anto bamenya thara gukama nuntu mwenda thagano iro bagokera karande mwenda no munene okithomo monini o minister ende no accounting officer ndache kithomo chonde no ijenareire na ini ndandekerera twandika antu ndorwo no kwenda kwandikwa wonda administrator ndauga ndechwa mwarimu uri okurukagia sukuru ya mwende ta number 2 ojo kithomo andikwa ndeto bichi ndauga nawe mandaraka aito ward aethwa sub county aethwa ndauga baibari wandagwe kenda bange baitangoge banenegwa nwe ware wonda administrator mbere okunenegwa na nene ndachoka ndauga re ware wondi ndaugete kwa nkubo etakarikaga aroka ba kominejera ngarewe atagorenge oyu ametithia mwanka kwagia raini nkobwege asanite ari toikwa botho gochia nene ya jando ugoneje na kaire aikwa gojitwa muitano to mureta nkubo na imo nene no atojukirie we nyankwiri bwega eu ni ongogeria ngavana o twitera baba gweta bakiora gingo gembi ngavana akurita ntabwera Njanaro no wonge kabo kwena mbwera bonde na arua kiaga gete tu wambuge ogarionga gwakwa kumia muchere kauga no roka ara chapati ya muthere toka weta ira ntuko nyoke yoka rabiu binge batwe oroga chetha mutuma na mbutume na ruo to ambassador we kyathibo kwenda dispensary ejebua no muntu ombere okinyau ote muntu okinya dispensary u no rejere ngavana aja to tritanto 160 to 200 pande na aja ne osente family planning no ndona kuigote gito ne korbeto ibagwerio karabwega no kuigwa aja ne nyabe ya kuthoma no ndona kuigote ga wenye koroba bakathoma abo ibaina gani ya tegoro yo no ibeto no kuigwa na ngavana sibitareje etritanto nkoro kinyeka nyekine etritanto nkoro kieme kombone rechem ye deona ye teru ambulance dispensary mbijite ya kwa ambulance lakini ke kagiria yewa imbi
kuma aja kwana sibitari thirikari kilomita 6 Mikumbune, kuma aja kwana enge kilomita 8 Kanyekine. Ekorobeto nuije anto babora rankobo ne anto ngiri 15 erieje ekorobe bako gyatwana no gwigwa bamwe bariuma myunde na batije torakue kuma no gwigwa kaka gota gwatero mwarine na ndi agyakiro matatone ko to chwere ambulance ya da sibitare ta nene ikagianto sibitare ine imi sibitare nene kwero ambulance na anto beku kaba bagani na etere twaja bare baikague ngaba na ringa miunjize uka yare anje chwaringenye megate ringa miunjize uka yare rathithete ndibei bamberia kuri ara ndoro ine kuithi no kuigwa kwa unande mando yejo ndo gwambuge raingo tokara kwera ngavana au baba utekyo barikana ngembere anto beto ona ya municipality twanenkro milioni 100 na twena mulako gweto engineer bundi ngavana wontore otaita na karaka meteira ni engineer ariuga ona municipality jo akoroka milioni 100 iwo tonenkairwa agakikisha to kuongerwa 100 ringi engineer o muthakore aja plana no etota itangavana ambu gibothithite bwega wo munenkara ngugia thire party yetu tore ore nyuma are muthakojo nukigwa muthakojo no etota taita toteregete kuona muntu ngi munene nojo tuona kwa utoruga amenyerwe tesa sawa kwa una ndente kwenda kwaria manto mainge kanko weibwega nawe ACC wako wapi huyu chifu wetu huyu chifu ako hapa hii kazi imefanywa ni yeye na ngava na nyaro yoko na kanyari ya chibojo tanto mainge bembati kwela bana chibojo oreko jojo chibo mbabu atetuwa ugajana tuwagia toka to ngavana ngogecha taunije ototethie no kuigwa ngavana akuwa kama tega na riro ithaga no kuigwa na ru intuko etaita ogala ndo karambe chibo atendo na biwona no kuigwa awange ngavana igwitenia ngoge na OCS wetu OCS ora twenwe mimi alinishangaza moringerani mpe kuju salimia ngavana hata kama mnajuana no kuigwa sisi tumehangaishwa na OCS hapa tumesumbuliwa ai mbete ikadhira ntego yatonge mwanene ntego yatonge nondo chombo dhira chia kwa nkethira iteo pesa sawa OCS ndete robichia wanenka matunda mpakori ndeta kumuona ambere nyomba mwekoro andugera China nkundi anjuisi ogeta obiche OCS okayera makasi marashi chabange itore konunka maumago batwe kumande go rombwa totona tongere jabara to na bonande na ngwere ngavana tewethere bo manto jau yoga wejeni ajo ogwenyore jakeni ni okeva tokiri totoro todo kimono
igwa tokuona ugatokireria okaiya kiroria erija ngai kiroria bao no kuigwa gavana twetirie bwega na uni ngakwathikira na ngagwikia nara weta na nguge ngagwitira bana abweto muthikire twikirora street cia Nkubu na tuthithirwe manto jau jonthe na gavana voko chietu chienderee kutheru ichi kuthera Nkubu taunira therere na ni thongi mwathani abutharime. Wapi makofi ya Nick once again. We Taita oe. Taita oe. Nick ya kuona vya wenyawe. Kwe mzee wa uara Nick. Era Nick wenda naika mebitini nitiere tuito kama. Kwa hivyo ningependa kumkaribisha Mheshimiwa Makasi. Makasi, wewe unajua hii mchezo ya town. Kwa hivyo naomba kwa heshima tafadhali bro wasifanye ile maneno. Wenye utaleta wasirefushe sana. Sawa. Mbele ya mama Mungu nayo gyo kumbe bunde. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We. Kweli Mungu yuko. Si ni kweli? Yaani tutokalindio na atu atutena andu anatuthikanirite. Tulingalingiria ni Mulungu rwe. Gavana Mutuma na deputy governor, mawaziri wale wako hapa, chairman wetu, committee members, ofisi ya daktari na viongozi wote wale wako hapa. Na wananchi bairie tumukumia ni Yesu Kristo. Oni nyante kwanda tu kagita kairega kanene kana hata antu betu. Mbere nchokere Mulungu katho ina arua. Mulungu radio kiokumio. Chokere gavana Mutuma katho no ntu bakuona kanya na Mulungu kwa kibali. No ntu mantu ja uguaniki akiwa mantu ja injogu. Ko tutura nya tukamaternity nyi banga ko turwaga na itinga bana nya tinjara. Utona ethere kariyo Vietnam. Kana ni atia? Akini tukuona njara ya modani. So mbere mbuga na atia kuna constituency office manager wa Dr. Shandrak Mwiti. No tunyai tuitete nguginu we closely. Teka babo kethie. Na ntu betu ground kireja la kemutwe. No tengombe chona we kama. Tueteka nere tia ntu betu. Utengombe ringa kama turenda maendeleo kira tongeria bo. Bonde. Karibu bwana Mururi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, neni ngweto Muiruri, Bithande constituency manager wa South Imenti araka Nyakine, mbele gavana wetu, deputy governor na all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya mjukiani nkethishia Dr. Shandrak Mwiti kati in Kenya etite ere already. But ambira kikeno kiria agia kia mbere ni kuigwa tugurukia municipality na gukena sana na mbira ndethe na ngobia nditire antu bataita nontu bwa gwetekera municipality. Bwana asifiwe sana. Secondly, daktari ambira uria bakarite ndi na baria na gavana Mutuma ambira Dr. Mutuma gavana Mutuma akari takiroria nontu ngai nekirite onto ndenewe na ngai aramuretete na mwete giti thayu ari aja nontu bwakagita jagaka Nkubu na thina arungama igakiriria na te Nkubu ake inyamero rire na thina Mutuma kurungama ake nauga I'll stand na mero maunto jonde jakiriria ni aringirwe ni rwe. Dr. Mwiti ambira arenda betanie na gavana Mutuma na mugwete njara. And I want to tell you, Governor Mutuma, that God is with you. Aijarishi. Eteko makania. You trust God. Naga kuthiria mantuja manene. And you are mero. Nuntu boka kita jagaka. Mantuja ro kuona jare mbere ya kuja kilima. Yote itaenda chini. Nuntu tuthurete akoro. Kwarema kuona municipality. Twathura ekoro. Kwarema municipality. Twathura bageta gangaijana. Kwarema. But you nuntu bwure ndene ku municipality na alwe tunayo hatuna tumepata municipality ambira atiri
ugwake nibu areterete Mheshimiwa Gavana Mutuma ogwe ntukwira daktari ajire gwaku akwira thina twineo arigerania na Gavana oro ari kwa mbere amura ne amwe barua ni kenda tuona mbeca kuma Ministry Health kugatwiga ati kwewa barua, lakini wewe ulikuja ukamwandikia naomba kugwatha mbeca 20 million cia mikumbone na 20 million cia kinoro ni baringaringirwe rui because they are working together. Ambera reu the project cietu ire aja inya ira kuamete no ntwago twika Nkobo is not a municipality imwe ere Nkobo water and sewerage ire to 6 billion lakini kaga approval because this one is not a municipality. Ambera uni ajete January kwambanirie nayo na tutapata anapigiwe makofi. Ambera secondary ni akwenda kuongera Nkobo no ndorera kuongera Nkobo nende kuongera biashara kwe kabarua twetete kwa migosi twatwika tuti kwandikirwa ni Gavana kako tunenkera kabarua gakuga TVET eje gweto politiki ya Nkobo twandikirwa kabarua ni Gavana nikende chenjia kuma polytechnic yumage county government ya national government aumba kumetethia etweka campus ya Mitungu ne mbije thaji tukamiona nonto ni municipality na wona tuongera ichonde ne mbije Nkobo ekethe itembere bwega. Mheshimiwa Gavana, I want to tell you that the other day bwatu presented title ya Malimbaja. Malimba na ale goro no kuona nega twambiri university aja tokorie polytechnic Mitungu in Nkwene twina national polytechnic. Na ndi tukara okura ati antu betu tutekura kweli. But I want to say this. Nikenda tumba gweta mbere into bi kwa arabire. Na arabire no mwanka tukagwata ne tukirerie na nikenda tumba kutharimwa. Na kitharimo getu gikauma ukurukira ngwataniro ta uria mbuku ya Samsi kuga 133 that aria antu bena ngwataniro je nkuona narua au ni ongai aragia kitharimo. Now I'm very sure today because of you Gavana Mutuma the God in heaven today akaria a blessing yando bataita na akaria blessing to Southimenti na kagita karabo geta thigonko bwetha bona thigonko mbega butharimwo sana na turombanire na twenane na bwalombera Gavana Mutuma bukalombera Dr. Shandra Kimweti tukuwa Dr. Mweti ni two term. May God bless you so much. Thank you very much. Ringaringire ni mwiruriro muthakora runga mau muthakonda ini muthomithitie muthako eta kwaria ni muthomithitie ndikwenda wari te kwaria o muthomithitie na kuromba inyona kuromba kura ciande etera so kedia munene kwa aspirant ungi kwa na kinoti kedia antu inyagwa u na nyabe basiri ale au ibwa ko batambua vijana si ni vizuri kana ni mbene kana na ale au mwene kana mwene sana so antu bataita murungu abudharimi antu bataita babo bure antu ba maana sana nani ndendo bokadio eri iko ndendo bokadia buru ora botangana ukarua itukwara no antu beto bokarie kenda tumba kuita safari na tuona mawega jana ja kejania na the municipality menya batu kira turije imaendeleo mwiruri auga Gavana bangarua waandike baruga unenganire polytechnic gije twite public participation ya butete kiria butunenganire polytechnic ya ritobo jore aja. So our next stop kama bango juju ngejo tu kuhakikisha eje ekwa branch ya Mitungu technical mbele tuitare Kaguru itukwenda kuleta Nyachuka University Kaguru ibukwenda wantu betu ibukwenda antu betu oni am not as foolish as I look. Na siasa etakinya era kinya la eto ni kanya tu koroninto siasa yakinya tu diare mantu siasa tutegateja ni kanya so Gavana ibo akaikuja aja narua na tugokaria tutura antu bankwene no tunondunga mirite tugokaria buru na your deputy governor ituonete at least nyito gukinyira ito gukinyira na waka waku Gavana kumula konge mbere wa guchinja na ale achoka ndere ore no twate ono thiuruki mambo ni kali jama ingi jo cha kuingantu thebo tona le is very simple na monena karou na antu bakendelea ni gukwenda angu wantena ntekumba kwaria muno na ru ningenete sana ngenete muno
sana na uni antu betu imbwendete ibuji nyeni imbwendete buru mbwendete kabisa na anda uga kaire nchokere uni nkabo karia teria riko na ibuji mbokaraia butiji mbokaraia kieni kige gwekirwa perimeter wall agent je contractor ni ateja nguge iyo ya gwekira perimeter wall ukageta antu kumbeja mbethera muntu okuraja ejete gwita nguge aja nguge chonde ichi abantu bakwa inorare gwite tikana na antu betu so ngudwania njanu ala kamberia boja boyo nguge utindomo chiana chione bya kurana bya kunywana bone bisi njanu ale tesa so so nande kanana ngugo ngwere ndake mwe umuchoro ngabana ingumi umuchoro ngabana na tutethia muno nyo imutaita kabisa na no kwaya ndake mwe kali muno kanana. Bwana Yesu asifiwe. Ketheria ni au bwinde amben botege sumairo ere kumira ara kingabana ndenda bo muringere nkeminya ciakana kaka eje awantungo natia oya ijere rokamiro kweriro angavana buje ngavana naye jana thigonko karen bote oringa rokamiro angavana ronge nkava yetu twero areto ambebe indi mbebe emwene nabuga tega au arembo bau bonde orana beringa smile atia baringire ni kemisia kana gakari thato wekura 1 2 3 eithato ibwega oni ngavana wakwa urampendete Murungu karibu sana ndene taita na bwinthe bora aja waziri bonde a deputy governor na timu uri au yonde paketheria ni au bonde na aru ande boringira saruti nonto oni ankoromba kurekerwa oni ni ragiretia municipality governor etonya me yake wira thirete ito teka ba mtu arombe orekeri ketomi ndrategere ndona governor areo masinema abanga kamanto bakathurira kamite njirene bakathingatana community kaisithira ndagwa kanana oni nteritio nkuoneka nkalinde tanda ajuinga na ara kotini ndingere ndokemi ndajuingira kotini nonto thaibo kona mutongeria twinwe thaiji no wero na injirene ari charuruko riore rongi na ireverendio mandare ndi kona reverendio rongi no masainama ndori ntobia taitamo kaito kabite kabiete tutegete ametho kanana kora uya wariti jao ana bakubeja bakura ya bioria ngavana this time round ninko gwete njara na haro kenda twitira tugeta bwega ngavana ndakoromba orungame kore koromba bandete ra thinaja ngavana mba niyo barombe kura nonto thokoni nyabatenda kumbona ankwenda ake baronga maki oaria bonde aja nonto ndarega kwaria bo munene batendeka bakethie baba bare aja nonto ibandeterete thina mono Kaka memege. Sawa. Are kwe ndauga gitumi ndauga sorry sawa. Oni ntiratia na ndekerwe. Anto baba tereka antonya thokone ndeika inya maratasi ja saino bagampinga ndaria uma. Anto baba kwa ndaria uma. Kwa utekaba mbuge ni na adua kuma na adua je ndendo boikia ngavana mugongo kuma na ro bokaiga wa ngavana bokauga no mutuma to ithinge no mutuma to ithinge no mutuiga to bokauga ngavana no ni tena manto jange ngavana. Asante kanana. Ai wendo boibo nene. Yani gabo kundia muntu wendo mwangaga leva. Ando bataita babu boy bakoriaria. Kurondera mbrombe kura nteramberia kwaria nkeya kwaria. Kuru gikundi kiu kia kanana ki bo ibo kuona yaga nkobwa kwa wakura chienu. Inkobwa na wenu 2027 kura menya kura buthikirea kura itetaswa kura itekinda nairwa
kura itiru yairwa kura kairombawa kankuburomba kura cienu bwitegerio mpakura bwitegerio mpakura ndibwendete mno. Asante. Okay. Ibwa kasonga bana town ye ne kundi bibinge mono na tuna sectors wanangaba ango na uko town yetu tuna sectors nyingi sana na tuna kundi bibinge kuna boko kuna kaosh kuna bonda kwa ntuba mari kundi bibinge ndene town yeji ngendo banga umbangirora ogatrima nabyo na bonde bauna basaruni na inyosi bonde mbwene na makanika na njeshi stage kwa town. Hii town ni kubwa na umenye aja nkubu egatia miro yonde ke korora so na ilo monga mpaka tuanzia wapi hapa sasa monene na njeshi kwa kariandu babe amo kwanza baba thoko baka kari burimba ije bau okari na so angwana kuthiriria au kenda nenkera kamashinani so ango wabutha bwana thigungunja kana mbere igeri gya form 4 giraumire gitite kuma tugira na barabe na sindi na i bubarete tubike na technical bwakaleni abonja bwakaleni abo na nguge mbitete bokona tango yotheri antu betu ndaero kiewa na ara gwitawa njumuia jamhuri awants ndaero kiewa ndi MC number 1 Kenya urogo support youth ndene kithomo kiri ofisini ara dije na pio kwale arinde jakyo na mpeke yake no ntuba kumariana tubuge bika ya chukuru so ukageta muchiari aja betule mono ndene taita no twita unine tule twalegeria ana sakaya bakaranja bakaura kathire school ka gwate che university gete chiara mako bweche university sindi na hii ndete ni twana tukiri uni tukonvite ana baba ya ntuba maana ntikurune tubajokie na ala mitongo tu ikinya ko ibete mitongo bakathome no kana ne ata ntubetu kurana ukale ngiri na magana jatano boga ngiri 26 utengiri 26 ukale ngiri na magana jatano mibango wengi nditie ndite mibango bugu wasiari bya kurana ko mama ni gurura muchiari lakini nginya wana ale njate kura aka matatuirio ni ale shukuru na ale aikura kana ne ata so ne tugateje mugongo jwetu twithie maendeleo jaja nge twakisha ana beto bakona skills cha kungana chio bateje ndene ya maisha so merry christmas happy new year na ngoromba murungu antu babare akieni ne ke kiondo kagita montura kuona iya ito na ranje zo bwindo toto na mwaka jo mweru na murungu ke bani bana obonye mwaka jo mweru kinyama kasi ni oku murika no moni mwaka jo mweru no mudalime. Asante sana so na engala kipasa sauti kiri ojo nwe munene wa tauni neje ndagura wo menyaire njeshi no kwa njeshi eje bonja je tauni na baba thokone watonyaira no munkoba menyere no ntibo bakarianga bana. Asante sana na munene antu abekero inya baba tutauni ne baba bagekero inya kana bombo karia njesi ibara sana. Mungu awabariki. Munene muntu ojoku kambore ruwe na nkiaja gwatia kuga bwawe inya ntiona mwathani gavana oturetera muntu ogwithwa kamashinani manto jaja ndoretie ukamata mwenda nungi ugaturetera ugiatania natwie muntu ojo wega bwa wararomba kura naga na naija ntora bakaragua me muntu okwithia ketho okwithitie amenya ikuga atia kamashinani atuiterete ngugi na ari ukero tuko na muthenya na ara mwenda atigirire no theru ojwetete nkuruki kamashinani ogwitera ngugi munene ankwire wontejo mukatha ogwa wejeta management jaku jobichi mwanya mono totwere kureterwa antu last class garbage owa turetera first class kamashinani uriona theria atia na thongi oto muntu akwatha municipality munene ono twitera ngugi no tume bieto atikure kwau itangugi nwe na consult leadership ethe ithoko ne ageta
Kethei Kamnara ageta, kethei Marigiti ageta, na ageta akiaragia na antu. Na choka a respect Taita. Kongo gie naru akobua ni effort ye wike tumotekerere okuigwa. Ima kama shina Twitter ngoge kenda nagwo thithia bwega ngavana gwaka maguta. Ibwega. Thank you so much, Nick. Your Excellency Governor wa Meru, Reverend Isaac Mutuma, Deputy Governor, mawaziri, Chief Officers, MCA wetu Makasi, team ire kuspia endete mandu jaja, na Kristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathano mwega. Your Excellency gukere na ntikwenda kwa mwiti ngugi okuo muthoku twina timu ira twitane ngugi South Imenti na Meru County on the ndenda barungama akina Gitobu Nkanata. Okay, akina Gitobu Nkanata, akina Zakayo munene sub county admin rungameni bokethia ntobeto. Asante sana. Two, buga Your Excellency itwitaniretie ngugi mono na Makasi mheshimiwa. Itwitete ngugi sana na Nick Mburugo na kamete uyonde ikuthitha ya report eje. Your Excellency ntaije mukururea enda will work closely nawe nonto imto mume sana. Governor, mbere ya anything else ambire antu baba thoko tukarana bo batongere tu ni chiale debate. Governor rende no baete mbecha chia kuongera lighting weru bura bothoko yetu na kuripea mabati jaraja kura. Governor orende kiroto kiria governor na kyo kya municipality na njaneritie na kyo. Your Excellency kwi thoko yetu iri area ya Mutumba bate angite kioro imbitikiru mbuga kioro tu meitwita bate twire na gwita kunogo. Governor Mutuma na tuete mbeche chia gwakira antu bara betu bakara Mutumbe ne ara facility in Thongi, a modern facility. Your Excellency ngukira uga naru okurukire ofisine ya town manager endi nyanga jeta municipal manager agwe na thine ugate werigero butumange kira muguto meuko. Your Excellency facility ira miawe jo kurukira ofisine town manager ku mete kioro ikiojorere na public health officer ure arakinga 2 years ago. Governor auga tukurukira ofisine ya town manager etina facility na gwaka facility Thongi au na already nane kanirite mbecha. Thank you so much, Your Excellency. Bukwirwa keni geke kwirigwa tu. Governor, I am very sorry mpaira yantu ba mono kabera tractor nijite ira tukodurana yane tutina au tugaikia kibin. Governor araugire tractor irereo kaguru eje naja nkubu na trailer nikende nyamate wekare ale awakumwaline oningejera na ndigurwe tractor miane onguge ko thitha sawa. So asante sana Your Excellency na ntubetu ba Meru kambuge ojo irae ritenga gona mbu irae renga gona kuga oni ntemo siasa. Governor ende 2027 dhai tuliuga mbwe maendeleo 2027 South Imenti 2 Central Imenti Governor Mutuma 2 North Imenti Governor Mutuma 2 Governor Mutuma 2 Bore Governor Mutuma 2 Tigania isi Governor Mutuma 2 Renjo liza tochiagembe Governor Mutuma 2. Asante waziri wa miunda na municipalities, karibu sana. Governor ndekerani ntemo siasa na ethero nkwalia ya musiasa ndekero. Waziri karibu sana waziri, karibu sana waziri. Isa satia kodaka bwana. Bwana asifiwe. Tuite ni ngugi cia mwathani. Unimpeta wa Joy Karwetha, CEC o lands na urban development. Urban development ni tumite twithwa turiana arua.
na nyao ninchi areri nkobo nkuene baba kwa itana nkuene girls miaka 10 kwa ndio moyo wenu teu ndena colleagues bakwa kwenda makethania chief officers just wave anenkero Okay, Your Excellency, Deputy Governor, mawasiri jetu jale aja. Iwe. Mwathani no mwega. Your Excellency, ankweri bwega muno, nuntobo mpaka anya kwa obisine yaku na mwathani akutharime na ne mpumite kwetu kwene aja mikumbu ni aja na ibwega sana nitukona maendeleo jaro ukuthithia batwe undungamirite kithomo na ntukwena rwate kithomo twaja ntukwe wingi nkagwa ura tukuthithia no ntukona matha ura jetete indi bwega muno nuntu boto akanya kwitha tuthikarine yaku na tugachiumia na turugane tu mutumatu gucokeria nkatho nuntu bo antu bakigarine antu bankubu ibantumite bankwira arambiro abathithirie ni tu bwega mathani akutharime. Your Excellency, our Deputy Governor, wacha niseme kambugie ni bwega muno nontu bwaku Your Excellency nontu bwako na kanya gaka ga kujoriongira ntu banku oni kwa marietwa betagwa Sarafin Mutweri, Chief Officer Lands Urban Development. Now when we talk about urban development nikiyo ntu tuyete na municipality jojoae Joankobo. Your Excellency ni nkulikana watwele ngugeje kena tomerita na twakarandi na akuluba baba taita na akuluba Nkobo, and they are very much appreciative because of whatever you are doing. They see a leadership in you, they see a progress in you, they see holiness in you, and we thank you, Your Excellency, nonto this moment, and we are very happy because of whatever you have done. Onde wakuma Saudimenti lakini neni mboligerete na tharaka nithi batekeje kuongera mwanka pejete ojo. So we are very happy because of the support that you are giving us, Your Excellency. Thank you so much. Twena colleagues bange CECs come say hi. Thank you very much, my colleague CEC, bwega nuntu bwa kanyaraka, the governor, deputy governor na viongozi wote wa serikali. Ndare aga kantere era nyaniki. Thank you very much. Onu beta wanjanaro gatangugi nini ndungamirite rutero wa agriculture na naru atutena manto ya mainge ja kwaria. Naru andiona yakatwijite umburi antu baba kara bonthe bararagia uma antu bataita bataragia uma ngavana ende narua ndikuona baritia uma imaka tema antu bakuma ria twari bieje batare babega bamwe kuona kinya twetete kuthi twetete sendemene ara sendemene kwa mwende beja bagatura ejeri narua tore amwe bieje bikaumira au cukuru ya Mungu ya Nkobo primary bena ankara batura mono to amatuka tutona gwitira na kiani geki untu igo gitwa gya saba anto babare bomo mono mitwe kinya gitara maumau na chungu boraga iranto a tondo bo community yete muchetho no koneremete anto bo bonda batwire nyuma au ya gwitikiria ogori nkorone ciao imaguta ndigu imaguta etoreri na atu maguta jau iyo tumanya twitango gibwega kana teu ngaba no weto nyato geta cabinet no turombithagia tukiambiria mucemanio na ndenya yaro kuriretwe burungu atuma okarikana ketho kuri no rathithie meyo kauga na nderwa mpandikiro baruga ugeta ugendeta repentance weta ugega nkuirira mubatithania kurekere meya utigira memo. Thank you very much. Bato tukabwitira nguge
wa colleagues bange beto bateaja kaba ingogene na ukienine bwibora na ngaba no boka mwendo thio pamo bakamwiraga ura anagi huyu akivalia sura ya kazi utakimbia utafikiria ni simba na yeye bato tutacheza nawe vision yawe itomiji na tutaiachieve. I know the plans he has for you na manto yao na tukibudhiria jonde cha maria mono na arua no ndoni na arua ngweretwe mono na nkagwerwa mono kandiraga na ntikwenda kurira na arua au bypass igakurukira your excellency igakurukira mwari-ine wakwa yewe igeta kumira kigane gwakwa nyuma na ntecherera go nyangugire no ndu na ndekirwa ramiau na ntetherwa ndina karandiro bakabeta kurita na bosi wenjo tukuna andu aba ithine mbi inde baraugite kaba bakare nayo aja ojo biashara ile goko batona profit no ndu bakundire sanitary ni septic tanks na marinya jaraje beta kuonoria mantu tuku na arwo kuthiria thira cietu cionthe no keja kuthwa kande musiaca nyani ngonda ugo uba kuga ende ibathiriria no ndu ndai itutam kana te tutam ukamunengera tutam atomunengera mbeu cia ng'ombe subsidized ikweja no cio theri mbeu tutaburetere twanengera kinya ikundi kira ya disability gitongere twimwe kurure ora kanana tutaburetere mbeu na mikandamia na twaburetera na ndembie kageria tu tikaba bukathurana riu ringi nani nkaburetera into ndeta muru jo aringwa koja mpuru nkabunetera tunde we are very happy your excellency na karoge turiungaira andu baba batinda bakarinde gorwaja batekaraga untuko chionde tonto boyo na kedharimo karibu sana na sisi tutakushikilia na tutafanya kazi yako kwa uaminifu. Asante sana. Your Excellency, the Deputy Governor, all protocol observed. Antobankobo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Dr. Esther Rukunga, ni waziri wa elimu in Meru County. Mbere kanjokia kanyaka ubuchokeria nkatho. Woni ndi muthoni wenu, my sister Auri Nkoboko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unde muthoni wenu ntemweni mbumete egembe ndi mwembe omwiru ndi mwembe omwiru. Bwana Yesu asifiwe. Mbumete egembe na ndawa lazima mbeye mbere ndi mbere yenu nchokerie His Excellency the Governor nkatho no ntobwa kintu kimwe anthithirie kinene muno kiumite gonkobo wonire randa ampere ngui ubicine na ampere ngui ndeta ndethira mtu witawa wangu wa makeri burigana wangu wa makeri ankarira kwa tuikwa utengwe nkaruta nderia bonkaremwa ndeta kengavana ndamwira His Excellency ntomba kuruta ngui nonto ba manto fulani ambera waziri ingotarira mtu woku chief officer omwea uraboka rutaniria nuengwe na tonge ni Mr. Mwenda oyore ao. Bwana Yesu asifiwe. Antarira Mwenda ethirare chief officer okwa Mwenda eya twaruta ngui nonto utengwe kinya imwate mburatia mbethairare onditira. Bwana Yesu asifiwe. Ringaringire mto wenu mpe woni Ken Department. Thank you Mr. Mwenda. Ken Department here education, His Excellency the Governor atotethetie muno baba kuona ke website ibo kuona ngoi cha advertiserwe chiarimo teoma arimo iberi ba apply ngoi na bando iyo ni kionjo tuetete kwa arimo the scheme of service anabeto ibetete kwambiria feeding program yonde His Excellency aboira
ni kankabwira ke bwendeleo turombera yetu imaromba tukwenda nikenda thirikari yetu yendelea mbere na mbere na mbere na we kamba tuwire no two term babwe buriwa kana batu embe tuwire kufa na kupona tuweba two term na ndaibwa kinya babwe bweba two term. Bwana Yesu asifiwe. Kabotiwa ni nye Murungu na bwendeleo turombera na burombera thirikari yetu na bwendeleo mirombera more and more and more. Thank you so much. Oni ndenda ku appreciate His Excellency the Governor plans na process antobata ita twitaniretia bongo gibwega utuko na muthenya tongere twi committee eu kenda kenda balithia ngugi bona teu batithite ngugi njega ankwenda bwera antu banko bo Taita Southimenti World Bank ni kuthithia evaluation February na municipalities iri kethwa chi eligible ikae wa 150 million ibo kwenda kurukirwa imbecha iu tekaba tuthirie ngugi kinye mwisho te mheshimiwa wenu makasi bwa skuma na ndi batu tugwita ngugi yetu yau ange ingugi makasi etigere na ingwete kia kamithirikiria mbere ntuku iu ikinya teu akathirikiria teu na ndi governor no boletera municipality bwe mwera atia bwa mwaka nya kange miaka ingi 5 ati boletera city mero twi turaiteria ituraere city nandi nabwe nkubu butiatere teu ndenda nandi botigwe na wega bo mwathani lakini amwabo ndenda turunga mabu ntwari okaribisha DG wetu mbebe teu. Haya, asante. Yes. Ibwega sana Your Excellency Governor wetu Reverend Isaac Mutumanto Ethingia, CCs beto barabonde bareaja, ritingoge ba thirikari, national government, chiefs beto, na anto beto ba Taita, Kwene, Southimenti. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega. Amagita jonde. Ibwega sana. Naru intuku nene muno. Na ibwega no ntoba kumeria gukara munkathai twiringire nimpe Bible yuga ara kwina ngwataniro mwathani nareta kitharimo te sawa kwithirwa nkubu ika municipality ikitharimo kibatwe ikitharimo nontu ana beto bakona ngugi sawa kukethira kwena municipal board kukethera kwena maofisa bara bakaandikwa ke municipal board kukethera kwena opportunities inge sewerage system ikathithwa water supply ikathithwa fire station ikathithwa na inda igirwe ntukwerenge twarea Jamhuri mheshimiwa akiuga kinya tukathingateria mantu ja airstrip ajandene ya Southimenti kiute kitharimo anto beto na ne bara bonde bakoromba ngugi ibangana achiari ana baba bakoromba ngugi okirie ninjara bombe gwetha bwandi kibwinde kwena ana beto bagochwa ngugi teo okoko ke municipality no nao tukaitira ana beto ngugi polytechnic yeu ikojorirwa wathani bu bukethera borio bwa polytechnic ingweteke ya nenewa ana beto bakethera bakiona training yenjega na ngugi kethera irio na kinyachi ari barabe na ngugi muti Nkobo town gukethera kwena biashara nyingi no ntubo kwethera in addition ke university ere kethera irio na polytechnic
na ngugiri kaumira kukurukira kia municipality antu betu kinya antu bara bakwendia ndukene na hoteline na ngugi cionthe ire cikethira ciendene ya Nkubu town tukethira tukiona mbeca cia kung'ana na koguo ntikwenda kwaria mantu ja maingi muno inkumenya itunogere ni inkwenda gavana wetu ethira ena kanya gakega katutwariria mbitikirieni mbwire antu ba Nkubu antu bataita kintu kiria bwathithia ja narua ni kenda rojo ana benu bethira bena maisha ja mega na bo kuigua sisi wetu wa lands Madam Joy akiuga World Bank ikanenkanira mbeca 150 million mbeca hiyo ikethira irunga meri ni municipal board thirikari yetu ikethira ikinenkanira mbeca cia municipality ya Nkubu na mbeca hiyo igatumika kuthithia development ndene Nkubu inkomenya bukuromba ambulance ni kibwega sana no ku representant benu bwega sana na inkomenya governor akojuriria na fire station nayo no ntu inkomenya kethere rio na fire engine inkomenya governor na bangirite ndene financial year iji fire engine iri keja ku angateana beto bakaandikwa katomba iko baita ome mantu jonde matunda jonde ja municipality ja kethra ja kienjoyagwa ni antu betu ba Nkubu ibwega sana bukuthithia gintu kia maana muno narua na bwane bukimenya bukwanda mbewe njega narua sasawa ibwega sana onte aria muno ndiromba your excellency mbitikiria I break protocol ndagika imwe kwina njeci iria yatethaia governor kurwa bukubarikana beta wa New Dawn kinya kanana ingwitikia wari umwe wa New Dawn twina karote tafadhali ndagika imwe karote umite gembe ndenda bwigura antu begembe bakuga naria kwao na ndagika imwe tafadhali karote kenda twa governor kanyaga kwaria karibu sana. Thank you, Your Excellency, Governor wetu and all the protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Getherieni antu wetu baimenti mwathani no mwega amagita yonthe ibwega sana antu bataita oni nturobona TV ne mwaka ya 2022 indrabone TV ne na kwena DCC warea nurante kurikana no na ndenda kumea antu babeta babataita ibariku na ndemwe kurokwe kuya kurita Nkubu police station kwe mwegoro taita benda ne no atua mugunda yeria ndawa yegoro bataita na antu bataita ibabea na rono rwagwa rwathirira au ntendero buchunguza rengeni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndikate bwere ibwega no ntoba steps ira bwa meki kenda bukarao Meru Town bukarao Maua
Agere spure nibo kumeawethari murungu abotharime abwege mantame. Karote ibwega buga jonde atetura ne ugavana karagitwira. Ibwega sana antobeto baimenti bokwigwa mwegembe o mwirore araya bokwigwa nambwere antobegembe ibatwendete imenti muno. Aibo komenyenyerere lentore achoaga gitekia governor no nia chwere nde deputy governor we ibo kondikana totejere nkobo gochwakura na nande o governor wetu mutumanto ethingia wegembe anchwa oni bejo motetheria kare kenu kaimenti na ibo kuona imto mwega utekona anto begembe ibatwendete nande egita nande regakinya ria batu na tutochokie guoko tesa sawa nande inyoka gurangare njero nonto inkuona gavana wetu izangare njero urona mto wiki angare njero garage urona ngare njero ikaranjere negita ngogiteu nande tareki iriga kinyacha koringa kura August 2027 ndiburombe rokere na mbio tumere janduraku sindia ntobeimenti tumere twete toringe kura na twekere mutumambio toringera mutumambio kinyanto baba le abonde tafadhali bwena biara biere twekere mutumambio ibwega sana mwathani abutharime nkumenye ibunogera lakini nandegi teire kinyerera kwarirwa ni gavana wetu wa Meru County ndeboromba turungame ikenda tumukaribisha rungame ni achiari tukaribishe gavana wetu sana your excellency Asante. Tokareni nthi. Bwana Yesu asifiwe. Antu bataita Bwana Yesu asifiwe. Nteto cia narua ni nteto inthongi. Jehova mwathani kuma kiambiriria utinde watiganiria ndungata ciaku umanyitagira na uhotani mwingi. Turungameni wawore thwania nteto cia narua nteto inini narua ene ntuko inene lazima tucokerie mwathani nkatho. Jehova mwathani kuma kiambiriria ngumo na ugociro Baba ngumo na ugociro gucokerera utamburukitie moko iguru riao ati nie nimenyete uria wi nya mwingi tataita aitoka batongeria batura Baba nie nimenyete uria wi nya mwingi maria witongorerie matihota Baba ngumo na ugociro gucokerera utamburukitie moko iguru riao Baba ngumo cia taita iro gucokerera
Oh, ngumo nao Baba ngumo nao gociro gucokerera Utamburukitie moko iguru riao ngumo nao gociro Turingire mwathani rwiru rwega. Asante tugareni nthi. Narua ni ntuko nene ira mwathani atumite ionekana kiri uturo bwantu Bamiru na muno mwiriga yo antu babende antu bathongi antu babaume atongeria antu batharime bataita babwe bore antu babega bore antu babaume na bore antu beno tongeria bunene nontu bwamantu yara bwabwithia narua iro ure akwe nawe okubwithia mantu ya manene mwire kaire okubwithia mantu ya manene narua ne history tukubwithia ndene ya kiani kya shaba history ya mbiririe miaka mingi thiri indi nontu bwa kwithira kagita katirari kari ukinya na mwathani augite ti barabangi bakabwithia history ye ni uwe na uni ntuko yetu egokinya ya gutuma weru bwe ya nthi ya taita ya gutuma barabara ikinya nthi ya taita ya gutuma maendeleo ye ya ndene ya taita ya gutuma municipality kana town yetu ya Nkubu ikura yuma kiwango kya town yitia kiwango kiu kingi iro ure akwe nawe witia nkathi kutiraigua mwire witia nkathi mwire Nkubu yetu witia nkathi mwire maisha yetu witia nkathi mwire biashara yetu witia nkathi mwire otoro bwetu witia nkathi bute kumenya mantu yara yokarikana arua mantu yaya yokarikana arua ni historical nontu town yetu kuringana na history ya mbiririe guchwirwa municipality 1980s nteto iyi ni former governor Kiraito ombere tenero municipality ya Nkubu yo ambiririe guchwa mbere ya maua ya ambiriria mbere ya timau ya ambiriria Nkubu ni ariye kwambiriria safari ya kwa municipality ende nontu bwa mathina njirene ero ure akwe na wakinya kwena mathina njirene tugakinya mwire kinya kwena mathina njirene tugethi atia utekuona safari utumete kuma 1980 ikuraya ende narua mwathani atatu kinyethia mwire congratulations wote kwaria gichunku we kinyaji kinyayo mwire congratulations wayo te kwero ure akwe nawa congratulations nontu bwa mantu ya manene yara ya kubwithika narua nirio twaruura mirango ya ukiria uturo bwa antu betu nirio twaruura mirango ya kubwithia barabara cietu Mutindwa nara municipality ya Mutindwa utuko ndirari na thirikari ya Japan barabethirite baetu bwithairia barabara cia iraithiurukite Mutindwa town cia mujini cia majengo Gitembene baekirite mbecha almost billion nontu municipality billion 10 million
billion nonto Meru ni municipality bake ingangu eubetherite bakirita thirikari ya Japan bake ingangu gira betherite bakirita for the last miaka 3 mutindwa na ndero ure akwe nawe waibua Japan waibua China waibua Korea benture no kya kuria ni mwire nonto municipality itogweleanwa okaibwa mu Japan are nture ne aikwira na ndeka tokwenda kwenja barabara katokwenda wekira street lights katokwenda kubwithia sewer system ukariara ne ate gukarika ne nonto nkobo ekwambi ekwa municipality ne gukura kwa municipality ne kuwa tokethra twena bond ya ko manage municipality kwa municipality ne kuwa tokethra twena more resources ikongelwa ne antubeta wa World Bank na development partners bakeya nkobo yetwaja kwa municipality ne kuwa tokethra twena board of management ya antoba 5 barabagatarwa kuuma nkobo barabagatarwa kuuma mwiri ayo Taita barabagatarwa kuuma kiri business community barababwitha cia biashara kiri town yetu na thaindire yo ita municipality ankobo municipality yetu yokethera yuena municipal manager uroka andikwa kuuma nkobo yetu aja kukethera kwena deputy municipal manager uroka andikwa ni thirikari ya county kuuma nkobo yetu aja kukethera kwena procurement officer kukethera kwena accountant nitugwata nteto yu kukethera kwena twanya twangugi twana betu ni value ya municipality izaka bieto bira mbuga bietherete bei imami kidogo miaka utu etherete tukingangana atongeria beto tharau ya katutena usemi kirimanto yara ya otukarikira kwa tweka nteto ite kinyanira value ya miunda yeto yetete witia na mbere kambere komitera eritete ngugeye bwana chairman wa Taita community na general secretary rungameni boringero MP mama rungameni uwenda kuira ringira kamite yero wethwania utongeri mutetho utongeria te mutetho itogweleanwa utongeria te mutetho no kona mwathani etikireti antu ba gutwika ni boba kun deliver this development milestone ya antu ba Meru no ntu nande municipality yote yuenu ya antu bankobo ne yueto kinyato torea Meru ne party erega contribute Meru kwa city no ntu tukaua turiromba Meru na ara mutindro ye city no ntu twina municipality inyathai tuteke a city tutena a number of municipalities no ntu city nege ntu kiregoro ilasima yethira yena yuinge sio me support itokweleanwa ringere akamete baro irorwega bwana makasi runga makinya woringirwe rui ringere bwana Nick Burugoroi ringere chief wetu rui antubaiba bega kareni nthi antubo lingere we aikumze John Mark lingere baba wetu rui manto yara yandiare tiekire mwiri ayo Taita iwendo burabwena bona ownership yani ownership ya gento kirabwena kyoge ka kenu ndi burombe gento mwiri ayo Taita family Taita mburombe gento asiari ba ekoroba Taita mburombe gento akoroba Taita mburombe gento njukieni ndi mwana wenu inkwenda wendo bu
nteto ire mbonete na mwere yo taita inteto manjabu mbere bwetheterana benu Nick na makasi berungama bakaua kana geto karaka engineer ikamwake njoaja kagea kakaringirwa rui chief officer mwenda na ruan kumukethia maite 10 akieta wane antoa maite 10 waetwa akeya nkamukethia koko thwania ndamukethia nte umwambukisha kitharimo katango geno eto no kuma metongo akeya nkamukethia ithaka bieto tauni yeto sibitare yeto ya Nkobo polytechnic yeto wowe ko kuthwania kwirwa wetu bieto kakwe mutetho wowe no uthwanie nteto itu kubwithia nteto cia mutetho ero ure akwe nawe enda mutumano wetu ero ure akwe nawe itumbendera mutumai wetu no ndo inkomenya muntu ora wenu bote otethanwe kapo mukaria na bira bwe nabio bwa mukaria na inye mwere bwa mukaria na inye kirundu bwa mukaria na mbecha na bwa mukaria kinyana kura no ntu icio musiasa ya woni enda gukarua nacio woni kwa wenu kwa kana kenu kwa mutano mwere ayo taita boko yokia mutumare mwana wenu boibwa mutumage tongwa na gutola tolwa nara bogatora botengu ora botoira bokela taira tauni yeto boekera yiyo neamba mwanka bomenya njara ira cieyete ko watakana genu kaka tauni kankobo ni njara cia mutuma mwanka boambetekia no tonga bwenu boambetekia na intobira boendete oni nani ndenda obwira nontu ndeo mwere ayo taita kongenta iya kwa taita konunka iya kwa taita kuthetera anto bakwa iya bataita kuthentera intobia taita kuthetera miunda yeto iya anto bataita itogweleano oni nkabwenda kabwenda na ndibwenda na nkoro na mbende intobie nubira bwendete nkabienda itogweleanwa nduka sienu nkasienda ithaka bienu nkabienda ng'ombe sienu ngasienda twachiekera mbeu ya 67 ere kuma ngiri nyanya twameneke kinye ngiri na mana yana twekere ng'ombe cietu cieria mbeu teu nontu imbwendete polytechnic yeye bokuwa yitethwe nkathi mutumo ntu ethingia agaitithia polytechnic ye nontu no ni mwire ayo ataita nkathi nontu nyani ndi umwe wenu antu benu bakabetu nara bugeta woni na onketha irandi kagwinde tugatigana gairi na borua ethe wataita eyira imutuma borua mutana wenu ora mukuru eyira imutuma itogweleanwa anto bembe bakiwa mutuma ikana keto kinyabwe bataita we mutuma ikana kao itogwatanira na ndendo obuthetera mwanka anto bariare ndendo obuthetera ndena ruritho uraibora we ya njila sina gintu wendete ne unkageta na baubwe kinyabwe bwambe ndabu
Asante. Nande babwe rombera idhirikareje. Manto jara kametera ya that task force ya ubakurukia etikie ni mutuma agakaria interest sianto bataita isabasawa te mutuma okobunenkera municipality ne anto bataita bakuinenkera municipality no ntogethre mutuma kira ito atebunenkera tene okethre ingavana onenkanaira munya atebunenkera tene okethre ingavana onenkanaira kawera atebunenkera municipality ne anto bataita bongo egitera kinyaba inenkera bira bendete no te miunda yenu na buthikire na matu ote munda yo mukuru kana mwekuru wa taita kana kijana wa kia taita yokayokwa ne thirikari itogwatanira yuayokwa ne okeurairwa munda ndabo ya beira munda yuma auntorene yenu thirikari batero gurira munda mbilo kana ndabo na ware akwendia tokeba au okuwa te okwenda togetira konengi na ndi barabomba kwithira baikira no ntu inkumenya ikwithirite kwinorongo maturene ate miunda yetu igeta miunda yete ko nawe katibe narua yetegeria munda yo akuyo itote kwenda ko nuri kugwiya munda ote kwenda na ko watengo ya thirikari gukaria anto bayo so bokaibo yo bua kapsa irigire ni gukura irigire ni maendeleo irigire ni wendo irigire ni support irigire ni government kana thirikari ibokaretie na yena mibango ya kubokeria kuma kiwango kimwe witia kira kingi manto ya mainge yaratokuthwania ni manto ya gukeria Meru town ya city ni bube twetu korota iroto biu tokeria sibitari yetu tugiokeria sibitari yetu ya Nkobo yenu ya mwire ayu tokeria sibitari ra nene ya Mutindwa nikenda tumirita level 5 yitia level 6 manto yara ya mirimo ya tomatu eta Nairobi Kenyatta National Hospital kana sibitari ra inge tuambiriria gukabiliana nayo Mutindwa aja tureta State House Meru nikenda rira president to mwira mantu rira tokwenda kwaria na munene wa nthe kutwika twina state launch ye Mutindwa aja manto ya maingi thoko ira tukubwithia modern markets affordable housing development ira tukureta no ntubwango ataniro ntukwenja muri aja thai ofisi ne kwa ndina lease ya munda ya Marimba University itukweleanwa thai tore aja no ntu inkomea babu boya rethi bangombe na pole no ntu bobo ikabo batire kwithira boka mete maita ya thatu ntu inkomea cienu boka maita ya thatu kana yana ya thatu kana yana ya thatu na nde thai bo batire kwithira boka mete ya iri ya thatu iri ogoro are miberia machine era president wa Kenya to promisere kutwakira mitungu machine nera landre Mombasa ero ure akwe nawe machine gukinya Mombasa kenda irio biraka kunia bikodhiwa bikauma ngiri 5 bikinya ngiri 2 no nto biethiro gwetu ariko ibwetete kuona manjabu Meru ero ore akwe nawe itwetete kuona manjabu factory ya remiberia neyete machine nekinyete Mombasa na either ekinye Meru o auke Njuma kana Jumamosi mitungu tweke au twande sunflower twande cotton twanda no kato wikia kiri factory yetu tukagurirwa twande intobira bionde twande mpempe cia yellow nikenda twendelea kuibwithiria bya kuria byambi bya ng'ombe nkunia yuma mbecha yana
ngiri ithatu na maana thatu ngiri ithatu na maana thatu ikinya ngiri imwe na maana eri kwa unda bwira ngiri ithano bathwani yangu itethia bia kuria ikinya ngiri imwe na maana yana maana yairi isawa na ndeipu tukibwitha cha tuengwa kinya tukenda kubwithia utheri obwonka wi mumembo omeru ndiri gagwe na thina wa machine teka tuwe ikagwende tukobethetwe i president wonenkanirite milioni maana yana nande waibwa baraba gutwira tuwe one term kaba kwenda twata fainda teu kaba kwenda twata nkanya teu kaba kwenda twata mathoko yara tuwaka na thirikari ira nene kaba kwenda twata polytechnic yeye woni ndamenenkanira kiri national government gukirie kinya national polytechnic te thirikari unene lisiere twanenkanire ya Marimba University woni ngoye kwa ni kuandika nteto ira ciaremete cionthe thithia kiara u niko mamire nawe kana impara kinyire thithia kiara u ma impara itwetete kurumaga nyamu bugauria intobira bionthe birare bie kurema tore thithia kiara atia ukenda antu ba Southiment bafaindika antu ba Igembe bafaindika antu batigania bafaindika kawira nare ku university narete kunenkanira munda yuyo Marimba University nte kumenyere ya kunenkanira aikia mundo thirikari ku umenya antu be mathina ku endete ya utugwite kwaria na arua turienda kuthiriria mantu yau au mbwire antu bakwa nimbwendete sana na maromba yau bwana General Secretary wa prominent persons baubo kuria baromba tukayauyuria nikenda utoro bwantu bataita bukaraboya nikenda community ya Taita ikaregwiritwe nikenda town kana municipality yetu ya Nkubu ikaraboya ibwetete kuona tofauti no ntuba mantu yato abwithia ana arua nitukumenya kwina riua kana mbura eteranire ikuria irio bira turandite ni uno ntutu kubanga January twambiriria kusambaza irio skuru ni turombete kinya irio bingi kiri national government ni turombete irio kiri national government indandikire barueso na sister wetu wita wa Mirimweti ura withaira ari CEO wa Council of Governors iwe munene wetu nara Nairobi ambira baruganira kinyire na antu ba Meru bakunenkerwa bia kuria bikethera bia yete kiumia kiki yete so bugakire ni era ure akwe nawe ugakira no ntu thirikari ra twe nione thirikari kujali maisha yao ya mwananchi isawa sawa ruyo nkethera nke commission committee iwitwa turi amwe committee nikenda bambiriria ku mobilize resources bambiriria kuromba mbecha kiri government entities kiri private sector kiri business community kinya overseas bambiriria twambiriria kuria bia kuria bia gutethia antu barabe na mathina no ntu itukumenya rio ari karao kwi antu batethira be na gintu gya kuria kinya mweri uyu wa Christmas so ro tukethira twi commission in that committee ya turi amwe fund twambiririe kuria bia kuria na batutethie no ntunte kwenda kintu kirankona kya ku share kiri mumiru ke ya kutanga kiurira gatigati ni antu bena integrity antu bokira murungu antu babaome antu bena witike kwa ndene ya community
nikenda tumba gutethia mugongo wetu na ndiriwa safari utwambiritie ta Meru ni safari ya twikia kuraya obwonka twina maromba yenu twina support yenu twina ngwataniro era twinio na MCA ngwataniro era twinio na kuru atongeria tabatu twina boa business community kuona kinyabwa na Kinoti GK yareara nikenda twikia antu betu mbere tutewetekaniria aya na ndeka tuthirie tu mutuma kabuire mutuma itutam buire mutuma itutam na imenti buri wate kere mwere ayo eto yo taita yori wate itutam asante mheshimiwa makasi bo wate long term Dr. Chandra Gewawada itutam president yokwa mantu yondenda bori ya bori ugate atetutam ndirenda bo supporter president wetu nontu thaitu ya kuena getekya presidency more than any other time nontu bwa kwithira twina mutana wetu wa kuma Tharaka o witwa Kithure Kindiki tukarea go support Kindiki Ameru terenge tukoro karibia gete because community irenge cieto kuwa bokano ana ina Ameru nontu kinyabe na muntu wao bate mwe ya support turia i community irenge to baegete so batwe toke ya kurea go support Kindiki aitia gete na keu nanga wengwa we musiari o Mumeru kana Mutharaka ukiwa uninte kwenda mwana okwa mwathani amukiria nontu terenge Mumeru akinya gitene kia deputy president so nontu ito twena gite kia president 2032 ilazima kinyoke thro ribu otendete Kindiki buru inyoke thro te mwendete kabisa nontu bwaura batu tore community to kwenda kinya tu okaribia mureo okaribia muthutira okaribia era okaribia kainya ka ukathirikari to support thirikari ya William Ruto nontu kwina mutana wetu tukwenda kinya we 2032 ethira president wa Kenya ukienda kana gaguka kinya gitene kiu ukienda kwe wote kumenya kethira akenda no kumenya inya kwithira wote kumenya ukethira no kwenda kana gaku mwathani agakinyithia uno no thina ukienda kana gaku mwathani agaitethia gitene yake uki deputy president ibana bakenda mwathani itethia twana twao na tuyuyu na tubioyoyo na tusokolo na tutunthe ukienda nande to support our brother Professor Kindiki to support thirikari ya William Ruto nontu ndi baromba into bampa ban support bambira Ameru batithia bena thina Ameru bakathia irio bya ng'ombe Ameru bagakirwa nyumba Ameru bagakirwa modern market Ameru bakabwithirwa barabara Ameru bagekirwa roje Ameru nebekirwa mbeo ya ng'ombe ya ngiri nyanya nina mekinye ngiri na mana yana Ameru nebatetheke ka uwo kwenda atewe to uwo kwenda na nya mutuma o kwirwa ne interim ka kwende bwena thina no baba utegwa mutuma te interim mutuma ituta ntena manto ya maingi turungameni nende tuine rwimbo rwa Merry Christmas twathuka nenja twane no bukamenyerwa gutena thina bugakireni njoni yakwa ya tuine rwimbo rwa Merry Christmas njoni aja kujeni hapa tu kujeni njoni hapa au wote kuina haya Feliz Navidad. Feliz Navidad. Don't dance freestyle. Feliz Navidad. Prosperando felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. In a freestyle. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Salimia mwingine na mwambie. Salimia mwingine.
felicidad, es toda felicidad. Inua mikono juu na mwambie Feliz Navidad. Ati nini? Feliz Navidad. Msalimie tena. Feliz Navidad. Es toda felicidad. Nataka kuambia gavana vipi? I wanna wish you a Merry Christmas. Na deputy. Merry Christmas. Mwambie Makasi. Nani? Once again, governor. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Thank you, Mr. DJ. Your Excellency, kwa heshima yako naomba kila mtu ashike mkono yule karibu na yeye. Tuwe wewe mwadhani wetu Yesu Kristo. Nangwata na mrunki undumu theru. Kuma na arueje. Amen. Nitaino kiriba mwadhani misa yetu ikuthira.